Iko sawa. Iko sawa. Okay, thank you very much. Na tuchokere rengi tukiromba orekeri no tubwa theno ya kimitambo kuna choreba kwa mongura se kidogo ruko kare tokare break but seteni sana no tupo keep busy now. Tuchokere rengi na tukwire ati asante sana tubokondro wata naite na batu tuko warwari kiri the governors debate ino ya mbere kabisa kuidhiro kibudhika ndene ya Kenya ile ya counties na county ya Meru ni tuiretu sana kwa tuba mbere kwa tukibwithia debate hii na tukubarua retu na Governor Kiraitu Murungi urogo tuete ki kana kipindi kia weke bili na tikiti ya kiama kia mbas tuli na Senator Mithika Linturi urogo tuete ki na tikiti ya kiama kia UDA. Asanteni sana na karibu tukati tukudhikira Governor Kiraitu Murungi kaitene Senator, just to mention sabotage. Asante na karibu. So status ya health kaiteneka au kuibobo Governor Kiraitu Murungi aitwira. Status ya health kaiteneka kariate Meru. Martin kankwenda kwira Meru bonde abathikirite. My assessment ya status ya health ya county in the ICU na in the intensive care unit non to trinao eta ndene ya county kumba kuona matibabu yara yagirite na I am happy that Governor Wengwa au consent na witikiria ati kuina those problems ya wai wandawa civitary equipment itio na aruate na ritingugi kwa the that's and mission ya status ya bora ekari lakini ndenda kuwa problem hii ekarito either one by design kana technical or structural default ila is clearly you fall within docket ya Governor umi correct non to nwesi you wa county and then urikani ya buru by with a lot of respect section 30 ya County Governments Act ni mwete mandate ya kuorganize dockets yawe na kuibanga bora ikaomba kwithira ikikinyililia ntu service na muno ndi mwire wai nkuwa either ni structural default kana whether the structural default for lack of other better technical term yotumira kundozo mbi sababu ya incompetence non tuke akwa ilia from the beginning ano to amikire the mistake non to section 35 subsection 2-3 ya County Governments Act you are Governor will kudura CC wa any department ura wina degree ura wina experience na knowledge na at least 5 years sia department irete to serve tenda kwa specifically health no ntunio to kwa ridai na mbue at no time
the appointment ya the hand of that department ya comply na section 35 of the County Governments Act. So it's very difficult muno nataka kwende kwa mantu ya maingi ya kudhumpania kuira muntu ukarani mantu ya health matters na tena any knowledge can experience ya mantu na ya uritingwi hospitali. That is one of the major problems. Number 2, nitakwenda kuendelea muno na kueleza how the problems are major, but wambitikiria kambeleze how probably nandimo advice for free uraomba correct that situation because he has 8 days to remedy the situation. Number 1, admission ya kuwa ndawa itikuo no mburi ya kiuria nkauri atiri ndawa itikuo na bilioni 3 wengwa kumanya kanywa kawe kana 30% ya revenue ya Meru itakiri erodi ndoket niyo ndutu tena ndawa na mbesa akiwa idio. Number 2, niyo ndutu tena ndawa na KEMSA supplier wa ndawa nikionto butina ndawa na utiro mbunge yerwa iongere mbesa kenda ntu betu bogima bamwiri baumba kwewa ndawa shura ndamba to attribute problems in the health sector no na ndamba kimanto maingi. Number 1, our health care workers morale yao is at its lowest. They don't feel motivated kuritangwe. Number 2, by motivated wo no while Kenya system ya procurement ya mantu ya ndawa ya umba kwithira utire Kenya store turi ira centru ura that ndawa si umba kwithira ikiendekana muntu umba kuandikirwa thai akagandawa akamatuka ina central store ara aumba upiki ndawa yetia. Lakini pia ndombo miura nankaua the other major problem ni that akwailia the current round ira turirwari ni area ya ICT na technology na atu kinchite ndirenda kuwa tubwiri kwithira twina sibitari right now where we have an health management system ira properly supported where awita anywhere ndene sibitari sietu yora tuita Karen hospital yora tuita kana weni hadha ndene sibitari sietu ira twina chonde ne county ya Meru history emwachie yomba kwithira irio na bombo matrix ara ikethira burakari ndawiri aerwe ni type iriku daktari ura wa monete. Number 2, kukario hu daktari ne that system ni bwiri kwithira ikweya ndawa ira twina show within the county government of Meru kenda nyakwa tuika daktari na prescribe ndawa fulani ake akuoneteo in the system me atikuandikira ndawa au mba kuona ingia rombo kumi substitute akuandikira ndawa tofauti nera au kwete abunga nonto from the computer au mbo kwa ilia akaona ndawa rerio that could assist the problem. 2, na riri manto congestion na bra kwa ilia sibitari it is true antu ba mama badatu inyare mwe sibitari ne weta general hospital ukamaka nyamuntu timbi au mba kwetheka nirira muntu ni kangi na timbi is highly infectious na highly infectious wo kukario hu itubwiri ko manyanende kuthiria problem yuhonto itubu au now to come kuya manjira secondary congestion hospitals nikendenya patients betu bomba kwithira baisi probably either kwithira hospitali seto no tuna 9 major sub counties urasiomba tumba komberu capacity na infrastructure yasho tukatuika twina bila bionde bikwendekana njene hospitali yu nikenda patients baba turaba umete igembe north kana iri inge bomba access service ira beyera mawa beyera general hospital home. Number 2, akwailia na neuma na is a really worrying situation where general hospital na riri manto cancer then yegembe south area ya auki area ya Kiegoi ina antu bakuya cancer na tudika antu cancer every day. It is true na hena wana dida na inkomenya is been raising money through ke ira cancer mountain run e kwa address issues ya cancer na kwa cancer institute ni kwa formed then da kuria adera kona chance aturia how many oncologists ila tu inabo ndene account ya Meru
because the rumor out there that the only oncologist you have to no mwe kinyana netere na tiku so nteko na ile na mikakati serious kwa kisha maunto yogi maya mwiri ya ukinyira nto ya no ntukinya beta x-ray kuringwa mbishara our CT scan machine the MRI machine the hospital sietu they are non functional ya kuringa mbishara ikatia misdiagnosis no tetritwa mirimo era ibiri kwithirari na finally wana Martin ombetkerie mention mbue kuthiria mathina yao kuthira kwina some bit of respect between the road workers and rest their problems no ntukwa atuka batita na strike every time ikwethe imushara ikwethe na allowance department ya hayoni ibiri kuthira ekibanga budget nawe ikombo capture kwa the transition on date ya anto biology and fulani idoba ka move from one job group to another kwa tu by the date iraba bwiri ko move to another job group budget nyere set aside so wabare utoba demoralize lakini boba ya baro posting data increment date yovento fulani and yet there is no budgetary provision problem wetu kurodira kwenda serious by na vision by na foresight na by na dream on how to solve this problem of course in consultation na tuabange baba participants na stakeholders for this department. Thank you, Senator. I believe I have some right of reply. Kanatu. Emberema Senator mwako yoshereri kidogo mantune ya youth. Ngoye kuri Senator no tunye ndali Senator. Ngoye Senator ni oversight. Ngoye ku ni go supervise. Ora tukolita ngoye nene Meru oruama entuni tuture turachore owa no aridinya TV ne na ni kuonekana ukiora thirikari Kiraitu Murungi kuitangu bwega nina era andi kanda niko kuruge na era three intensive care unit my friend. Number 2 ndenda rujururu bweta na Minister of Health wana mutuma wero wa Matiang'i bweta kuliongera sibitali ya Meru level 5 kana sibitali ingi wana mashini huku itiko itanguwe ni kulitanguwe. Number 3 takambugire utena ndawa sibitali dawa iche ya sibitali kache yari mwishereri nontu consignment kemsa yomba kuyeshereri o mweri yuyu nitogulite ndawa cha 8 million na chiodoruka sibitali chetu chonde ende yentokera Kiraitu muno ni mwana siasa nyote ta sibitali kurunga makirengo na kagote na ndawa sibitali na gachodrona ntubangi nyobo batari sibitali bakimwira gote na ndawa sibitali chetu tugeretie muno na itwagitire ubango na kemsa ura tukaiwa credit ya ntuko 90 tukareaga nyuma ya riu na kuma tukueja nitutho twino bango yo kuregularize supply ya ndawa ndi muno ntunya mpesa chetu ni guchererwa kuma kire national government niyo kuona ndire yu ikireta inyamantu yange kugera number 2 tomwanka minister ethirwe ari professional kirainira tumuthurite ngoye minister ni policy ngoye minister ni manager baraba wikuthwa bari professionals ni chief officers yani ma PSs chief officers ba kobonde ni ndagitari chief officer wa medical services ni Dr. Kirimi Ibumwiji chief officer wa public health ni wana Inanga already a lot of experience then ya public health minister manager uwa kiintari roya nanda tuweka minister wa energy nanda number 2 then Kenya in performance kagwe kare ndagitari the minister for health is not a public is a PR consultant na tuba witikiria manto yo wole watuka ngavanari ogedi wachinjia ende Kiraitu Murungi to manga vingate manto nya tukudingate kanda dene dirikari ingi
Martin, bitikiria one thing no to gavana igi wakiri na kuri ntutu wa debatable positions of law. Nteraviria. Bwana Senator, 1 minute. 1 minute gavana atiria alafu na ngwe dakika ijire reply alafu we move to the next question. Manto yao the workers. Ni winyenge tuika gavana watura nando. Katika ka nurses na medicals katika county government na union ya workers wa health kumandi kuja ingeretie mono kwaranira nabo na ingeretie megome mingi mono itakarika. It is true tutrongo ko promote indi tutekaniritie tukaba promote ni tuandekanirite nabo ni nerero ni budget already ratio to the twinio we go tomera 70% of your resources on recurrent yani mbese cha kula mishara na mbitu kuruka 70% kile mbese leo inachonde ne county that percent nyo we go tomera for development na ndi nkabongera mishara na nkaba promote ratio yomba kuluka na toka mbesha ni control of budget kwa unadi kabeterete kuonelea tukongerwa mbesha Senator Meru no bugutotera tuongerwa mbesha ndene ya Meru na tuire nontu kwimwe ali senate nontu nyame miswandereta nao ya kuwa tuchinje formula nikenda mbesha shongero kulingana na wingi bwantu wowe ngwanu wetirarega tukumulie ni mbyuto mopinga ukaina solidarity na ndo badaraka nivi tomulie ko dhuru na ndo badaraka nivi kanetheraka na ndo Meru ko my friend odi tansa ni onturiku otoni ntuku imwe uri Senator Meru na ro teterere Meru. Thank you, Governor. Thank you. Senator, 2 minutes. Warambure kumombere itubura president ndibiti nyano itubiri kuthomanithia na ntenda Meru ba misland na nikyo ntungwenda kuwa na ngabana akimenya ai wakiri kuinto tuita debatable positions of law kinyoka uwa kanoka reto saindi bwana ata utiumba uchinchia bora sheria yandikite na it is wrong kwa hirania wasi na thai na uninya githinda supportre mantu ya andika nti muntorosio ninka syndrome. Rights can only be you about yourself and you. Now don't enda ku this story na I have a lot of respect. In your County Governments Act niwe manager uritibungwi wa county government na tuendelea. I will also say nankenda 70% of cabinet nikio ntumiru iruite ne filite itu conform to the requirements cia sheria hii na bano ntuni athomu ne barabangi bathikirite wana Martin section 35 subsection 3 you are a person may be appointed as a member of a county executive committee if that person is a Kenyan citizen, owns a first degree, has knowledge, experience, and a distinguished career of not less than 5 years in the field that is relevant to the portfolio of the department to which the person is being appointed. Inda andikire sheria itomiya mantu ya to hayadhanasia is because national government operations are completely different na ura county governments in Kwaren na sheria ile na county governments act, PFM Act, Intergovernmental Relations Act, and the Constitution. So, sheria ikiwa untu fulani noka wandimiti obo you don't require, it shows nekona need some ignorance of the position of law ile hireo na nikyo untu tuirong. So iwe tiombo chenjia kinyosha indi bweko many lawyers here or anybody else anywhere no aitari interpretation kana hatuira no ntengoka. Asante sana Senator. Kuri bonge tikiria manto ya sheria lakini bino gomete sheria ndio tabo mabwega kanto lietaruga may lietaruga shall ko ne kuga you can do it or you may not do it. Ko my friend echo kadome into geta was statutory interpretation ne akudhomithia manto egwega. Thank you very much. Asante sana. Move. So okay, bega sana Senator Linturi na kiuria kibire ndenda kwambire rutere rwaku ndaigwa uga thirikari kana
ya ndaigwa wagweta auga ugima bwa mwiri ndene county ya Meru gwikire ICU na nikyo gitumi kire gintu kia bimwe kiria ukuona ukeja guchinjia watonya kire thirikari ji ntiramenya urio bangite gutigira gucererwa kwa ndawa ja ibi gukinya isi gukinya kwagirite kumakora wa KEMSA na kinya gukurukira mathaga ja kurwa na mirimo mwanya mwanya tukatigira ji bagushughurikirwa na mpwe ukomba kwithira ikanimbe imbeterere kuchwite utigira no gutiga wo thirikari eku ikomba kwithira ikiujuria mantu jaria iremetwe za thirikari ja ugima bwa mwiri. Thank you. Mbere kamberie mbeleze mbu ati mantu yose robondawa kana uta usero kondawa in a aspect ya bura government is organized in a special department of procurement. Kwithira ukimenyano for a period of time nweretie ku establish no kamenya ndawera sidara situmika naku na area fulani for what period. So together we properly organized. Probably kwithira ukithithia ni kumika sure we establish what we call Rionda levels sia anything kirawenda sibitari eneo independent na stocks ira winasio kenda ukimenya na nuiji KEMSA ni sirairwa kanitika ini sirairwa kwa ya kiumia mweri kana mieri ile kuthithia delivery. So staff we ku procurement ni bwiri kuonda ndawa kuringana na ndawa yana itiere kenda pagestimate then that period see ikethira si kuthira ingi ikethira si kwa supplied. But you see kutumbikana mantu ya tumbo karika na ya tumbo karika no ntuba kwithira kinya store idas ndawa ibwiri kwithira si kwa utinacio. Number 2 kinya county government kana officers ba chief pharmacist ake akurwa what stocks do you have in store today si amoxiro nanga ueta physically store utara na metho ni na ereo no tumbo utara county yonde burekari kyo ndongo gura. My government will address that problem by ensuring to in a health management system era wa urandawa si akaira in the system wora muntu akwandikirwa ndawa fulani igetere kindi doctor from the stocks that are there. The chief pharmacist inyake dakari yonto ake mu university utuko from his phone aomba kucheka na his laptop kana whatever it is aomba cheki ndawa fulani stocks ila tunacho isha what value where in which hospital system weu iribu kucheck that ndawa ila tunacho kwenda kuhandikirwa muntu wikirwa na arenda ndawa tuwe for example ya murimo fulani na ate nayo kirwa in that store. Within that system omba kuona which store in the county or pharmacy irigembe southiment kana untukungi such that nyamuntu akatha kamba kwitha ina delay atike kwa handawa no kwira no tenenge substitute no kuandika ukera patient you please come for that drug. So internally omba witi ndawera from that hospital ikiakuletwa patient yake ya report the next day akaya atimandawa ni yire. That's how to do it. Proper planning your stocks in the cave stores yetu Anton habobo nde baraba kuhandika ndawa pakethira in that management system ibakumba wase stores by na limited rights. Now the other thing mbomba kwenda kuwa kinyei ikaomba ku check ni atea ndaikthari ya na ile umire. No, when you log in into that system ikaomba okure nin bandikre ndawa fulani kana leo logera utiri uitire. So mantunya ya staff supervision ya kethira ya reise na yakaomba ku enhance efficiency in the administration of other affairs in the county. Sorry, actually system wa kugera tuino tuondaga ndawa mwiri tuina 90-day credit with KEMSA. But in 90 at least 1 month before we place our orders. But the NRA is my deputy governor with the Minister of Finance is here Kawira. KEMSA no mankat to variant after 90 days. The career nene limone ucheriria mbesa shetu beyond the 90 days. And the KEMSA eka cherwa nuntu titromba kulea after the 90 days. Now until that money comes, KEMSA cannot deliver. So inefficiency in disbursement kumakire treasury ni ereta garimwe thina ibo kuona. Otherwise
kedambechi chie ya regularly kwethira kwina seamless supply of drugs in Meru County. So manto ya kuga te rocket science, actually they are very simple. It is only that we have that challenge. Okay, Governor Kiraitu toke ya gutekera no kwenda miaka ingi 5 ira ijite na thine jikenderea kuongereka ya ndawa igicerairwo kwa kagita basi komba kuthira muturire jukithukira nkuruki antira menya ni bibango eriku gwika gutigira ndawa ijite gucererwa na kinya mathaga jari jo kinya mapema gutigira cibitari cietu citina complaints dira tumbirite kwithira tukiamukira. Okay, ni wega sana. Actually, our simple solution. Mbere ete thine Meru aki ni thine rio kiri 47 counties cha Meru na ntu tutrimana kiri kiama getu ga Council of Governors COG na itu tuke tunya engagement itwarage muno na kinya the Ministry of Health, the National Government irungamite kemsa nitugaragia mbere ma turibororize tukauganto tuguranda waki kuma kirke musa iturekerwe tugurai kuma kiri suppliers bangi kuni gintu kimwe tumba kuthithia kiranda wite hospitali kana yake musa tukumba kunderiva tugete from other suppliers. Number 2 tunainduka tugeta devolution charter ito kwenda candidate bonde baba kwa gushwagitegia president basaini ati wona watonya mbeja cia county ikareagwa mwisho yo mweri oyora ciarawa mbere nontu na ndini bo tucerithiria na batu tumatukarea katuri inefficient kou ito gustiro ito via political action ya gustiro bunais. Number 3 nito kwenda mbeca ciriko ya kiri county chiongero kuma 15% to 35%. Inkongerwa mbeca inkongerwa Meru 6 billion Kenya shillings. Inkongerwa 6 billion kedana mbeca ingani cia kwandika itibangugi kedana mbeca ingani cia promote bino bara bai atibangugi ba hospitali chetu kedana na mbeca ingani cia kugura ndawa cia kungana na nya gukiria sibitari cietu nkuruki ucukirite kou kinya igututara thina nyingi muno thina actually ira nene ni thina imwe ni mbeca itingani iri kwa ndene ya county na devolution is not sufficient it cannot be sufficiently involved. Mbere ya nekandira kiri wako moderators riterura nikuona maana nte yari tayari na kiuria lakini ndenda buri biuria bwana senator governor ruwa system yiri kuo nawe ruwa system yitio kareta isi rithituri governor wakaita kamyaka 5 I mean ure senator wakaita kamyaka 5 ini also oversight urabati kwithro kibwithi especially kiriro angiro rogima so why have you seen this now? Bwana governor mbere chokia bwana governor nawe niwe wari senator kaita kala kwejire infamous konta anticipate manto to aya no kumnya senate ne bati kwithro ikitheta county nito ntuta uta raise issue to yeje ati untububu keja bocherero kwa mbecha nonto infamous no yithro yo to mabechi cherero you were the senator then how come unto abota aburisire tambire na senator Martin tekwenda tuendelea kwa area Meru renda muntu uroka na nyanture na menda umite ndi urukangite sibitari the other day anda mapi ndari kiraone utina wa trima daktari Meru General Hospital kana nara uwa na system akuko autonya akaomba ku trace medical history and daktari a patient amena treated unto fulani na ko yaruari. It is not true. Utina kwina system ira ya kwira ati obo kwina ndawa fulani na nikyo onto ukwibankeria kuinsist no kana Meru bonde abathikirite bambire inawe to trito daktari na mbere kai kuandika ira aina computer na kwa particular cia kwa ikairo he must na ruari ukiawita ukarurwa file ukandikirwa karatasi the next day ukorweta sibitari ira utinya file ekwitone kana na ntone komatirwe na yeta yekwa ki ma container na anything else so unyo ati daktari unge different
daktari watemenya ku follow up history yeku that is ne bonkua mantu yeyo yabwiri kwithira ya ichinchwa wemburia ne ontonku remember Martin, our roles are distinct. Implementation ya projects kana mantu and development yonde ya ngavana dene county. Governor does not thika o ya device kiri senator. Abwiri kwa device we cabinet yewe kana CC committee members irathurite nonto ibo babwiri kwa na police secondary county. Our my business woro kuwa niwita kuria kwethira unturwa bwathithikire ibwathithirwa na njira sawa na kwethi bwachievere value no kuibwa akimbesha na kuina the greatest impact amount yao ngwendo ku revise nyo kurikania one time in the county assembly and that is very many issues that were wrong. That is the union very parting shot between me and him. I was trying to build capacity. Members of county assembly kuelewa what their rules are and are very genuine with it. Na indaishi pathie kwa na njireu. Na but waonekana yarindwa. Na nyanda ndamisukumire further na wona be ya answer to questions in the Senate, including whether wina member kana chief of staff are member are chief officer public service, which is completely illegal. Nataka kuende Kenya adidiri to vetting and many others. So in the adidiri what I should have done noke akwa ile Kenya keyo, and I also want to remind him nondunda mone akiwa hakionyo nkwene akiwa nane kanite milioni 70 every ward million 70 times 45 is 3 billion in a year. Out of the 15 billion, it does the county at explain the difference. Yeah, 47 billion. Na si tite kanaiboridi. So oversight rule kwa remember the primary oversight rule ya mbele na county assembly. Na county assembly ni bobari down kabisa hao. But what did you end up seeing? Kana mandeo kuiwa ya kielezwa nara county assembly members ni boba aerwe ngui ira egwira Vivian Banjeti itawikire rui itawikire barabara. That is completely contradicts section 9. The County Governments Act non tuwatibwiri ku implement any project kana kumbivu ina mana yokokara yaka by part of the executive. Okay. So I did what I would have done as a senator. The oversight role ndamedithirie at that time, and I've always continued to raise those issues. Na issues yo to kwa haridinya 70% ile development vis-a-vis the current development and the current expenditure. Ukarea kuona the current expenditure karea hatia when I'm bloated executive. I'm bloated executive in this sense. Watuweka wena sub-count. Bwana Senator bitikirie tu Kenya now kwa those other issues, but mwankaru warua burare achore na okambeleze no ngurikana I expected ukethra we more advice, but ukuria karanku wa trikari nebu ikanchokiko no it's okay bwana kama sorry yeah nakuga it is true itweture Senate na senator eta no ria biuria ngenti no mono na Senate na itware no twe na deputy governor na biuria bionde bia torirwe ni senators ne twachokerie satisfactory ginto kionde kya kyorirwe ni senator ne twachokire de Senate na report ero na mbuga kedra kuri thirikari ingi ekathi no twachokia mantu bwega ne Senate ne thirikari Kiraitu Murungi that time kinya they were to na Senate iwejire ndago bakiuga kameme na gutukungi ati Kiraitu Murungi na gulite shai ya na mandas ya milioni 92 na kiu kiure gitori tunya ndene Senate ina kiri social media ukwandika mantu yariku batwe itutekagiria gweta uchokia biuria kiri county assembly ya Meru ya batwita ni tuteke tweto Senate ine tutaguchokia biuria nao na gutino sheria yugite senator ethirwe ati no gutongeria scrutiny kana ku ura biure bikorwo ni county assembly. Senator kaina kyo ni arombe rutha kiri speaker wa national assembly eyagite an address yani abaririe kinyani uranga bana mbita ko bariria gutina provision
yani senator atena power ya gwita county assembly members eta kubathomithia beno wango yo ya kithomo utoni ya bageta Singapore na untu kunge ya kunya batuburitie kwa unande senator ngogeku ukagerera county assembly watwita senate tokeja era ntoba utwitite maita yangana na yuri kutwarimira guchokia nao na undene senate really bitikiria we want to move on. So Senate, I mean bana governor Mantua infamous. Iwe wari Senator kaitene ka infamous ikentro. And infamous nambuga boka ba report bwega kinya auditor general oraita wa huko akiuma kinya na atira recommend agwa kwena infamous ijiri imo ya county governments nenge ya national government no to controlero na nyotuga kutaga na financial revolution ile controlled by treasury na nyo wonaga yaka dirikari nene iko favored no to batu to terete mishara dirikari nene era wa ya liro tene ya kinyari mwe to ile to nyintu infamous yakaingwa yana ndi mwaka muthiru mbecha cietu cia mieri iri ya muthia ciejire mwaka yukuruka na no kuona controller on budget na kulita report akauga tutomba gutumira mbeca cia mieri iri batiga twatumugera mbeca titiraretwo kou geterere mwaka yukuruka riu barugure ifimish mbeca cia gitate cieja indi itende tumire kanundu cia mbeca cia mwaka yu athirire mbere so it is true issue na identified na itukuthugania dugita constitutional reform no tunira gitawana ndi mantu yonde gustreamura nyura mbeca ke yandene county ya Karaithiru. Thank you very much bwana governor. Tuitekire our moderators reterera kwa na mwanonte aitaya bwana governor. Aya igwana jokebwa ebwaga sana beta wa jamre kumogera manonte kanethio karamta na ndiaja Antonia Muge FM na barabangitu na bwa bwana senator twambirie nawe kidogo na lemo inkiranka thikira riria wanasiasa bakwaria kachuria machama ya ringe kwija mbere kana ringe kwija nyuma ukeja gutega jagu kuga nandike thiri kithomo kebara bandi utongere rutero gima wa mwiri iri riu urategere wona riu iro kiaretere thina au nio batirie kinya na nitaga riri kuwajukirie urijarera ndi ujukitie thai ingoke ndaria kuona gitoka rionga sibitari upengino kwa sibitari tibui lakini kaya kujukie gitari nene mono kwija pengino getera mwankau ire wamenyere kana ugiraga nkire Kimeru kiuga ndenge kuthinje teno agachio ukauga kawetera ukaringa na cho campaign bwajairi mbere ya ministry eje ya ugimba mwire gutweke kuretwa ndene county ukeja gutegara kabirene twire thirikari nene ukiromba kura twambirite tulio nawe ndemitambone na wakuruka kuri igita rimwe ugo kwaria ndariria ndauga antu bakumamba bathatu gitandende kimwe sibitari ini bijora ndonere kidogo lakini nderero atiri ndaria na CS mutumare na ingwitikia imukoje ambire antu aba kwenda sibitari na inya sana na nyambende na tithire na sibitari ya kumama kwa rume keude kama ikeke bwana Mithika we mujumbe na athiite gutigira wetate wa diuchi arume cha kumama kwicho utigita wakithitie twijagirwo bwana governor ndagitari baraba thikirite thai kiuria kao ikimwaki gwatwika mbeca itiongerwa mishara yawe ketherero na thina urerio kana thai bariuria bakethera bakire agwatia ukija gutwika gucoka na Mithika ukija gutwika iwijite mwana nti wimburiri ndamenyere kwina thina thina ndamenyere kumotene na ndamwirire maoni yakwa ya kicheria na no kuiba kinya thai arua kanta thome sheria boya nonto sheria iriwa mi na rokona ya uami ke kwa discretion na lafu ya kungai ndi father no ndutumba kuthoma rietwa rimwe in isolation na provisions irasia ni specific and express na wamethoma no ntuna kwenda kura na utumia rietwa mi no kuona clearly katiba yekwira lazima with the knowledge lazima with the experience na wena distinguished career so kwa tuika kuina clear provision under subsection T ya rob with ya okay
angwenda kuwa yes interpretation yeme kodani oyere ni okosi failure ile rinondo tutena uwezo bantu baino uwezo ba kurun those departments wamburia the other question alira wale mujumbe kenda utigira kwina nyomba cha kwa masibitali na uruterenero waku nontu okeja kuria baraba kumama batatu gutwika na nderutero egembe batena nyanto akumama antu arume na hata wagitete kiri ministry yo kumba mwiri urenda unbura ndathirite ndi MP kana ndi senator egatuge nandi ale wali MP gwetiki ile wali na mubako. Number one nkwenda kumenyeke ati that uniki MP kutari na devolution itario functions itari si kwa transfund ita ruari maua Nyambene district hospital watrima kibao kendiki yau ininduri ta sibitari nindakire na CDF ina masibitari randarecho eyona nachwa TV ne ya ugoti ninindakire eta kilili nontindari naho ibiana byanyoni bicyara irakuo na bikiburuka no tekyo indakire eta sibitari ya egembe central ita wa ndambiro nera ndatimire a volunteer nurse nero wa indarira nonto ishok ndonere nonto ntona onto buringi takugwetera munene ntawire yowe ari ha ndabiro kamemeno kiwa anko cia kwira nonto riandete na ndathiuruka ndona the state ya ile kari kanda watiru kiao na I went direct to kia ila se nonto ntayinya kwa kuna ndo yakuo na rukuru algo kanda atrimire mwekuru akinde liver kana uni ndona mwekuru kana akinde liver kai flow kikyo kiandiracia so manto ya very emotional ukimenya how serious those things are brama hantu yakari so kyako my imponete nyanda kwa Mithika na tathithirie my record speaks for itself in Igembe South. Iboga gerea kinya kureia iboga no tubazibitale una tawangu kararia no gitete na mbere machi kure unintawira no rera na ketheri muntu akwirere woni mbije marito jara twita na kinya jara twira ni ritindi ntakugweto kiuria kera kuria sibitali yewu ya Nyambeneri nikyo ntwitisi antu akumama antu arume muntu akeja kwethena thina ejana Meru igite inyeneri wori kwiria akinkureia now sibitali teo etena ndawa nonto ngaba na te umia priority yo miakira wondi yarume nonto kanora wariko nonto kumande kuma revolution ithirite miaka 10 ya function yu yari kiba utwe miaka 10 nithiri so Nyambene hospital kana area yonde ya Igembe Central Igembe North Igembe South utesi bitari ko mtu murume omakurara na miaka 10 ni thiri na baba yambe sandene miaka 10 no minga bana tibatwi na responsibility emanto yari no mention mbuwe lonkuwa no kwagira priority kedetele manna kana kyao no ntuba kwidira mbesi sia grants sia ku improve hospitals betu generally bora ikari na ku Nyambesi collector asito the facility improvement fund ila badida sia na ingwete kyani boya baki akwithia bakenda witumira waka wondi no tuya Nyambene na rabo ya milioni I think 2020 boya milioni 29 ba Meru ane oneta 158 okay wete nyake report a committee a pack ya 2021 a county assembly ya Meru ni visitite sibitari yunkwari including meadene na baeta batrima kinya antu baraba ina aje sibitari ni yontoyu na muno kababanga inya ikundi buraba ikasirio sibitari because nya sibitari the patient were admitted and there is no food te woni report ya 2021 a pack and adopted the county assembly of Meru neigwa so ngabana no bwiri utwera ne atambesi da siyite sia improvement ya hospital FIF boitu mairwa na ne onto akibanga bilioni ithatu inahia ne onto area u iti onto kwa mama na mantu yangi na lakini no zide inda ivatawa cement for condition on drug grant payment ko onto fulani ikanda ivato etakutango ingi okay sasa agutumira litoleraga awa chiomba kwithirwa kainda ivaitawa chiomba kwithirwa speculation mbere ndenda uchoko wala tukali nonto dhenera nene
aruga kanda thuri antu batikumba ngugi nonte ba profession you thirikari ra ndethire kumbere ya Antonya minister ari ndagitari putumurikana koina minister of health was a doctor, isn't it? Ana tende gutaya na ward cia rume no gutura na ndagitari na hariu nyambene yonthe it is true kutara na ward ya rume ende ndendo riunge nona ndi nonto waka ward ya rume nyambene level 4 hospital nito waka ward ya rume Kangeta hospital na idari no ndatiga dami commission amandi also angu ko we are addressing that particular issue ndera kuria senator atiri ugono tunonye mwekuru agiciara na metho yaku orambira ndi ngavana Meru kawonire ukira kai mwana ntewe tira kwira bwana gavana aringi ukwira aringi kuthithia atia no at least me akwina thina, isn't it? Nande nende nkumigwa ntuko mbere ati senator nonye mwekuru akigitate aicharo itogeria muno itwakete sibitari da maternity inyingi right now na kinyitu support iran kuwera preventive and promotion of health nikenda thini imwe ciumba kwa andu na untureni kou senator kethira no kwathukiu at least no we gutwira immediately tuwetera mwanka witwa ndibetieje we yotwira mantu jau mwana nte yes kuri kiurio kumbura yente ukumenya wega ngorite kiurio kya kuona ruan yomire mareru aiboega ngorite kiurio kiari kiegi mantu ja ndagitari kwithira bakiuga batikuriwa na bakethira bagita migomone ringi no kwari okugwa mbuga mbechi ite kwithirikira kairu na kwagirite okay na ndi tukoria atiri bob wenda kumenya mbechi gwatuike itithire ikire kairu uri no bakethira bagito na mbere bakigoma bo muthia bwana gavana kendo gwatithania aria muthia rira barugite bagita mugomone kwitwanira ura barirwe na nene bao na matuyera barirwe woni ndi na mpenda batuika ndagitari kana inyende mbuno tuimba je wona ngata sibitari utoigirwa nganeri na mbuga ntu abatakwirire ura barirwe tegutike no batikwethera bakiarairwa na ndi watuika mbeche itithire irio ndagitari ikethire kwigithira bagatiga kugoma ri kana bachieke tayari kugoma no ntu munene okwaberire bukagoma rujo gomeni na arua okay ni wega sana mwana nti ndena thirikari ya county twina itwangugi akwingirira ndatu eda ntwara moga bakagoma eyitare onde na ntwa department yimwaki department ya health oraigwa bange bakiwi bakugoma na keu na ndi mishara yetueka ni gushererwa tia health yake gushererwa kinye wingire gitate yesheragirwa kira kino kiriku kule siasa ku then department of health nito baiji kinya bakamenya mbeshi cite kuija irobeta baba walingaira kura bakabera tugeta kugoma mwanka mbeshi gitate jeje alafu mbeshi keja mugomo yukathira na watu kadha very effective trade unions nandi itotura negamba nabo nontukwiro baumire ngugine mieri 3 baina mugomo na beya twaraniria bachoka kairi na ndi beya bambiri bari mieri 3 bararinja na ndi labera nte bare nontu wai kama twale awate ngugine ule ago nontu nukundi antu ndawa kana tiu ko nandi mbeche ndogire nterea bamwe babo bita batindingira kura ndo bakabanka na ndi baterwa mbeche iriku baterwa mbeche yu antu betu itugara ya kwira itoetu banguge ya mbeche ichereri na rufas militina itano tise yitaronde akoga muri yo mbeche to makiri thirikari ra nene ko mishare gashererwa na baraba ingi nitugana gwa nabo
tukomaniria tugetera nontu kinya uninde muritio ngugi mpeya inde ago mushara na kinya yako yucheragirwa yo yugitate yuchererwa ko tutumbite gusolve problem eu noni barite nya ukuru ya tan Minister for Finance nontu ya tan yari governor wa Marsabit na yithinira twitaga thuru twamwera yange ya kirema yonthe mishara ni jage regularly ore thirikari anene kuya kinya county kejaga itichereri mbeje ingiro tugambagire ino ntumuritongo ngugi na kore rent aina mwana gwita skuru na muritungo county no ya muritungo thirikari anene tafadhali mbeje cia mishara itutige ku nontu nari tutira gotiga goto apply turago tuyuririe form mbeje geta kwa processed nambi indi thirikari nene itirago irombe mbecha chite kai processed kou kira tukuruira nandi ni at least mishara ikejaga regularly ya mishara thirikari nene wona yuko wakari kou utiwa kwina mantu yari kuya ya strikes na threats nonto wakale wa mishara yao regularly so ndigeria kurora na thina nara yumite nare gwete nyungu nonto mbeca ite tutumba kubalea. Thank you. Iboga sana gatuthiria nkena kana ire maikie mweshimwa Mithika wethera makuru akeja wakana wachukirie tagari ririko nende ne na mbebe kai bwana ari kana kanchokia kiuria kiu ngabana I think utira afya kiu ni ombiranta kwirire you see brokari mantu ya yetere ki media na yari oro bate TV na social media. Number 2 uwemea uria wa mushara ukara Meru na ngari na cio 3-5 cha kuthiuruka kaunti ya Meru kuona burangu ikuritika so ntwitikice ne toyetera kwira cibitari ni thuki na ndenda kumenya kwethera ya na uwe wita kana uthiurukite ndene facilities ira cionthe ciaginde ne cibitari ucio nabuo no ntukithe anuita cibitari ni uka no kaliungira antu ba kithe athini ucia kwirire kana waimenyere ati ci exista ndino ntu ukomba kwa ngavana nkonda kumwira ntu possibly ina and like event omba gutwika ngavana Meru sawa tugwikara ndi atwika ngavana ukamenya utumba kuthiuruka go kumbira thiuruke. Thank you sana wena minister na ntu waku wa itingugi baba thiurukaga rimwe. Thank you Governor Kiraitu. Trathiria gutiona minister kwa Matiang'i ali cibitari themwe cia rukiri athiurukite cibitari cia kuraya muno kuko thirika cibitari ituriungagira cibitari. It was personal as governor you not do it. Thank you Governor Kiraitu Murungi nuntwa kwelesa wega niumbita kwa masikendi wa Njeru kwa kuma kwa Mwendanto FM na kiuria kwa ndienda kuria kile Senator Mithika Linturi ne ugire Governor Kiraitu ni alisire wega muno au kabulia ruthite mauntu megie kulwa na mulimo wa kansa uria ugwetetwe iri Meru County iri namba 2 kiri county ire itongolete kiri mulimo wa kansa indi utatwira bulia gweu ungitwika no thurwe governor wa county ya Meru muthikiri no ende kumenya gweu ungiomba ku address thineno ya kansa atia na milimu ingi iria itigwatithana ta high blood pressure diabetes Senator Oitana Mbere ikwenda kumenyithia ati kiki kiuria mwisho tugetha tukiarire mental health and then kuona Miss Karo Mithika yao tugetha tukupakiri rwagiro rwa agriculture. Wega so I think kiuria kiu sawa and then kwira Meru number 1 ati Kiraitu bwiri kana nkoya priority number 1 ndangabana kuma tariki 10 no ntonga kwania ne ati egenda ndi ari tingwe bapo ndena baomba kulitangwe na boost morale yao ni ati number 1 kwa address issues cia cancer nara kayo kwenda kwithire kwina rwaria sawa na tone ura tumba kuthithia kureta researchers ba test kwa thimeu mithetunara kenda tumba kwendile ku identify cause ya cancer inimbi 2 genic elements irasi sikosa cancer
So number one ikweria kuhakikisha manyamu ucio kuro na reita iramba rent mita zi makana ya na on the ground tuwa thithirie mauntu yangi kwa tuka ni si utuma mandu ya there our source tested kenda tumba ku identify what the problem is. Tu mantu amirimo yangi na no mengeda ndina antu mo competent bomba device no nditana yo kenda ngwata kangu siumya kibyangu. Number 2 mantu na ya mirimo ya hypertension hii ukuranga pressure imo nyingi ni lifestyle diseases. So my department ya medical services na health ika tukeria muno promote department ya public health kenda umba kulitana mandu ya preventive vis-a-vis mandu curative. So preventive information ya watu umba kuliria mirimo na lifestyle diseases ikethreiki to my administration. Okay, asante sana Senator Mithika Linturi. Meru mugeni marioto jako mbetwa Martin Kirimi. Can I comment on this? Sorry, excuse me, Bwana Governor, we have to come to an end kile topic iwe held. Tuna mantu jangi jamo ingi mono tukariria. Enkonda kumwira ukathoma Kenya Gazette ya kiume kithiru ni to register the Meru Cancer Institute ya kulithia research yu itongeretwe Dr. Kirengo, Professor Magambo, na as we are talking now kuri antu bomite Switzerland bari guku kuya gututetheria with that research. And kou uja wakuwa kadhivia ni viviti already. Okay, asante sana. Tutekire agriculture. Na nkwenda kurikania baraba tutegetende ivishe tu cia Meru na radio cia tu cia Meru baraba dikirite cionde turi kwizira mukwe mukuma Kimeru University na rero rwari rumbita kwa ruthuranagirwa ni Media Council of Kenya amona nyomba cionde cia nteto cia Meru ni kenda tukomba kuya tukuretagira debate kana rwari rwa magavana bonde barabonde bakwenda gitikia ungavana na tayari ndene ya nyomba ntukwijia na twina governor Kiraitu Murungi na twina Senator Mithika Linturi baraba komba kwithirwa bangita na baciumirite ni kenda bakomba kwithirwa bakichwaga gitigiki na twitete na mbere tukomba kwa twikinyithagia rwari rwetu rwa mantu jegiana na ugima mwire muthia reka tumbe kwithirwa twitonyaga ki our second topic yentu kwijia narua na rwari rwetu na ndirukambiria kiri mantu jegiene na urimi kana agriculture. My colleague Emilia Karikiendelea. Mugeni bwinde mbito mukirio muriuki mbitanguge Mlima TV kiuria gya kwigike kire mantu jegie urimi ni bwithirite burige tuge kia county ya Meru ndenda kuria governor Kiraitu Murungi wamwe na Senator Mithika Linturi ni ata wathani bwaku bukagwatanira na Kilimo House gutigira ati murimi na kugunika governor. Okay, wega sana mbere ma ndenda umenya untwire ndi MP miaka mingi muno na intwite gutetera arimi muno na banda rungamirite ba South Imenti na nande ba Meru na Linda ali Senate Linda ali chairman wa Agriculture Committee Senate ndo mbete kodoma sector chonde cha agriculture especially at the police level aje uju dene Meru itwikirite urimi muno ntu county yetu twina Mbati tuna ecological zone chonde iri kubinto byonde bya agriculture na kuri namwe okuona tutongeretie muno jaruterwa mayani urimbueria kinyamarigo na ikwashe na mantu yau kira tuwikira muno kiri urimi ni mbere ma twino urimo ngani rutere rwa kuongera irio Meru twina food security ndene Meru. Number 2 nitukwenda kuongera urimi muno burabo kwa tuongera mbesha ni ukone ya murimi wa Meru. Focus yekwa yitarire ndariku riri kuna ndemi yake 5 ndayukitie 4 value chains. Ndakuragia marigu, ndakuragia kwashi, ndakuragia avocado na ndakuragia makandamia. Ukere mamunda tekore mayunthe kuri focus ro ithoenio na kiri iri chonde itumite kuthurania arimi
twabarithiria sacco na union. For the first time aribai kwashi ndene Meru tuna sacco muwanja shi kwashi na Meru Potato Union. Itonire kugura avocado na kugura makandamia no togura nara JK Watt na Muranga itogura na mbeca nyingi sana. Toya twathithia na sari nene muno Kaguru ira twendagiria arimi nusu ya price ira bakugura nara kuntu kungi nikenda tumba kuongera tubers kana sindring student Meru na kinyi ikwashi kwenda teknolojia riku ntwakwanda ikwashi kyongwa na ndebiru midora tumithaia mpoka na ndebikanda wana teknolojia ingi na ingwatana tena thirikari korea kiri mondani potato farming na ibatwete mubango ya milioni 200 over 5 years na itwete na mubango jumbere yokuri kwashi ndene Meru. Focus irankona ngetani ombere kumanade wanada choka miaka ingi 5 ni value addition. Tuliongite na ministers bakwa ndikuro Canada toza kuliungira factory anene mono ikwashinde ne thiguru itawa McCain Foods na toya kuona umbo dio product nyingi sana rutene kwashi umbo gita marigo umbo gita mutuye kwashi potato chips even small things kinya uchora ikwashi peeling potatoes is also value addition. Bwana Governor, sorry kuitileka nini peretu kinya kire value addition ngwitikia mukiria kuritie collaboration kana kwatenero ya kuna na national government it is true kule support yemwe tutemba kuona tote ulitangwe na ministry ya kilimo house kile value chains unda bwera value chains inya kule mwango yota wa enaric you supported by World Bank na you bechi turetagiro through kilimo house na mwanka kumande gutonya ku itoi 500 million yango kiria cho alimi kile value chains ucho inya ngaba ukurukira South Imenti bakona to waka bakwene no ya maligora ndarene 100 million ito waka potato cooler cooling facility na wantuge nitukudhia makandamia aggregation center rutero atigania na ona besha yu kwa collaboration na kilimo ni important non tutemba ko access tutemba kuona besha imwe tutemba tumirite ende kwena attention katika na kilimo house non to agriculture is a devolved function ukaraitha shendi 4 ira bukugagira ngoge thirikari ra nene kira agriculture ita wa agriculture policy yani kulita mibango ya agriculture otherwise mantu yange yonde ni devolved yari yabuko ya national government lakini thirikari nene ite kuligu sheria kuga no kona watu tukejana avocado seedlings kinyawe bakweja bakayana tukejana mbeu kinyawe bakweja bakayana mbeu kwa ibatigete mantu ya policy yara tubikwe tu baina jo beja gushina na tu na ndorene na ndikira tukuga ntobakara na 80% of the money in kilimo house utemiundere kilimo house miundere kibirisha miundere mikindori miundere goji becheu nire twendeje batigo na 20% to do policy 80% ire utatokiria mulimi na jo. Thank you so much Senator. Tambwe it is true and I said before national government function listed number 29 na ngui yayo no eu ya policy and ukenda usucceed na tukimenya clearly that ne kurita policy ile kangaint mantu yorimi in the country ukethira kuin necessary tukethira tuina uhusiano buboya na kilimo house tukethira necessary kuithira kuina uhusiano buboya na wa members of parliament
nontu policy na regulations nyingi ira ithithacua no lazima site through parliament uketha kubwa nontu kinya any law amend either the Crops Act, whatever it is, tukarikwa kwitha tuna members of parliament nontu nibo bakuruka cia sheria. So usiano bwetu na thirikari na other stakeholders barabombo create enabling legislation kenda tumba kuritangui iketha very necessary. Tukenda make sure tuina good books na thirikari nontu mbese irei kutiara nara na ngwitikia involved function ya agriculture mantu na yorimi nambi kwenda mbecha kenda bora tumba kwa ila shona rito riria tuhitinto tukethira itutumirwa biko na more resources either whether nyatia si through the share of revenue ira yitende ne county kwa tuika through influence ya members of parliament, good relationship na the executive and national level at most now a number of projects ni kwethia kana ni kuimplementwa either on pilot kana na another way iketha ni ku ya Meru nikenda antu wetu bomba kugunika na bomba otetheka zaidi. Thank you, Bwana Senator. Now, kiri governor, you see, kiri thirikari ya Azimio, kwethirwo ni ukuma kiri utongeria kiri thirikari jite, CS Peter Munya urotethirĩtwo arĩ mũcore okubo ndene no we wĩrĩkanĩte no kethirwo arĩ Minister of Agriculture. So maybe uhusiano pokachenjia kana mantu yakiendelea tuwe huko. I think it's very personal. We are dealing with the Minister for Agriculture, Livestock and Fisheries, and we are dealing with the Governor of Meru. Role yetu chandiki walitango agriculture policy now we implement that policy at the county level, so sheria we kadhingatwa there will be no problem na kwa kwenda attention mono nontu muntu ara yana into kire nakyo era wenyewe tugetaliko no lingwa mweko mweko raikima bya kule our friend Karen agitekia governor kwa wara tumugira whatever resources cia national government kujenga gukumiru nikenda athurwa twika governor Meru nandi God is good atuguchwa gitikia kia governor Kairi kwa inkuthwani onto tuguchirira mashindano aja na kinya batu tugwiritwe no twino mwana wetu na wiguru tukarita nguturi amwarete into agriculture nkurukinde ne Meru nani bya yambia mbererie na litera Meru nguye na byo bwega nkurugania no gutena attention na byo na unda dhuro Kairi na ndinte ka dhuro Kairi ko kidana kono tuika ngavana ni wasi uko mbere ko una ndi gutena thina nkurugania relations ika improve no tukira turaruya gere ikira umireo. Bwana Senator, we move on. Kimera kiri kipindi kiki thirikari ya Jubilee nikionete mathina sana kuma kuingwa Ngeretha nendi kiraingirwe Somalia na ukia kwithirwo ka governor ntigumia watethi kimera kiatea number 2 kwina imera bingi biola cotton ya kayola ni tena kuri nteri muche Meru iji jeri gaira bunene sana kimera kya cotton gerekano rutererwa na itirwa central menti rutererwa bore na nteri muche tiania isi gaira bunene sana kimera kya cotton. So I would want to know mantu ya mira wa governor wa tethiatea na cotton ukaribai bate uri mkwai kambere mbambiri yo chokia mantu na ya cotton nontu miabibi onde tuikirite I cotton na ndenda kuwa ni one of the major sources ya kuandika antu na kuomba kuona we increase kana kuchange economy ya Meru nontu inambecha na urimi bwa cotton buwite na ibo kwenda buri bible nontu ni a source of livelihood ya antu wetu wa centrimenti na
kabana na kwa kwenye ecological zones na the test na kamenya na what yomba kubwa kana iriku that antubare ibabwiri kucokerwa na bakaritanwa urimi so woni my priority ni kweria kuhakikisha now department ya agricultural extension officers, animal animal production officers and to webara qualified kutrinianto na kuba capacity in department ya agriculture kenda baumbo choka biashara ne yorimi bwega is my key priority. Unto number 1 70% agriculture ne employ around 70% of our people. Na agriculture no yo atuma tu ile tu fundi secure. Ku there is need na inya muno ekweria kumbirundi capacity ya arimi betu nikenda bendelea kusiumia na kulima na at the same time kweria kuensure ati kwenda kuina good prices for their produce. Bwa manto ya mira ankuwa without fear of contradiction. Mira nika iwite na thoko ingi during administration yo Uhuru Kenyatta because atambudha na atakea about Antoba Meru, and that was my point of departure nawe na tuina history about it na riunku huu manto mira na yatati kwa seriously nontu kukaranga thirikari iriyo ya kantu baembe bari na baba angi bamirima ne bari antu batiba lesa god kana batibwiri kuritana mantu amaingi. Number 1 mira omia ilia bure kari antu bakaritana mauntu yaungi na baraba ba interested inuka kuingwa kwa kwa mira ne about frosty relations between government ya Kenya na ya Somalia ire tuire na you could only be addressed through Foreign Affairs Ministry. Patamwapi that muntora ali mupinzani kabisa saindi kwa mantu amira na winga thoko nonto irari between irari pia andwe ke biashara na anene badrikari Kenya na asindirwe kiri elections na naretere. So our priority Murungu atutethia the UNDA alliance, yes, Kenya Kwanza alliance bethe abatadithia ni mbere kuendelea na discussions ila tuinasio na the new president wa Somalia nikenda market ya Somalia yumba kururwa na antu wetu bathinite kabisa bomba kusokora market yu na bomba kutabiashara yo. Number 2 inkwenda kuinsist na kuwa research ya mirano nduraka yuyu erite na muswanda na yoto supportere twinde na twamendinya Crops Act mwanga ya recognized ilazima tu ensure thirikari iraiyite you ya take seriously na yangu emblem ira nene kithirikari ntelewa how kana why na kanda iri agent ya thirikari kana embondi thirikari sheria ka wa ikiro bwitikiritwe lakini the other side government na agency yuto na kanda ikethetikiria mantu ya mira yendelea bro ya bwiri to the extent you kona nyawita airport antu beto na tuimtunya moku manau abutirwe airport nontu na facilitate mantu amira wita tukeria muno tone ne hata tumba ocho antu bombo to supporting kwa value kimira other than the conventional njira yo mitauna na kwendia Somalia na others. Mira are very good, you know those ingredients ayokadin and cardinal ogeakwailia ditumara for industrial use ogeakwailia ni suppressants sia appetite, they are used to for slimming and obese yogeawiti ogea kwailia properties ila sieki mira tugea kudithia more research on it you know produce manto ya toothpaste no produce mbona some people if you tuna some bit of extent ya kweria nyakurita wine and others na kwa bila bikwenda ni education grantu babetu na tona thirikari commit resources kimanto amira serious resources 10 million 20 ngabana ya nireki antu amira na mongaru ari tonekana na batura bakira wa bakiteta na every years so 20 million you not sort out the problem
mira nipo kometwa setera assigned munda your research ya mira nada so tukaya kota to ina listening caring government either the county level or the national level issues you ka brought na put in proper context to address issue ka dira uni itotumite mira ke muntu witawa Dr. Langati Dr. Langati is a professor KQ area botanical gardens in UK. Na I think remember one time nyakaberin kumona yangu andike to andika barua before corona came tugenda week ya MCAs wetu London because I was there and we had organized corona area ya bataumbire miraira yongwa ne kuritenya ndai ikarita ndai ikadhithia nguo ya transform material to different colors. So kaka require serious resource allocation nikenda antu wetu bomba utetheka na nyabo ba organized in groups yonto cooperatives and others nikenda manto yomba kuthithika. Thank you. So pere yake we gavana no tigubwa senator kuwa million chia ku 20 to tethia arimi pamira senator mumiru enda kumenya no ithiritwe uri mubunge no ithiritwe uri senator na thaini tekia gavana okuria ideas zitario mbere kana. But Martin, you see, bro karino buri kuelewa functions na mandate ya mtu kiobisi. What can you do kwa tukatiwe recipient or resources ila okubanga kenda chumbo tedianto? There is nothing. Ikanywa ko karachi yako no kiwa. Na nyalo ka advise governor in discretion it is him to take our advice or not. Teba utwi. So kerere kirato tuirete kumeki kuma mbunge and whatever itudhithitie including doko na sheria ya amenda wa itari mahanto ise na no mbue inyanga bana no gore we flew to London together tuina wena tuirete no ndo itwari na kiao lakini nya tuwe kuthithia what did the national government do? So thirikari national ri ngukura na kande ru amera nendoku ne ketwe kire crop sendu di crop na yet itikwa the normal treatment ila required 1 billion ila twakayirwe ni from swim yake na document ila twathite no that money should be spent mwangaru are ntiko megodere another location na ngangaba na twira kana ni mbondos ora we that information. So seriousness niyo yurite na lack of political goodwill kwa address problems ya ntu wetu, and this will require about nkadhurwa ndika bana require consultation na pressure kithirikari ira ikadhurwa ni kenda imitikie manan na yona ntu wetu ibakwenda immediate support. Thank you. Thank you. I believe your pressure we make it kinya ori senate kan ori mobunge but bwana governor senate ariwa 20 million chiaku itio tedi murimi. Okay. So now how far can you go? I think Martin Kwemanto yairi omono walie and do nothing. Now ngeno walie something even if it is small. Buga unde ngavano Meru ingerete muno ku understand mira in the first place and to do something about it. Mithika atemira Kiraitu Murungi ni mpande temira ndi mulimi mira as we are talking now. Mithika wako la nungwetebe. Oh no ndenda nya bro with a lot of respect. Muri nyare ya akiya tu campaign na ko that mira kulukera kigazibwe kwa kireya. Okay. Compound anything kinyo Kenyatta ya wato muraga so ko wante mira no ntundiyo. Ende tugeta kuona ni miunda. Kuna nde first Kiraitu Murungi ndi alia ndi mulimi wa mira. Oni ndemete mira nuntu nkona kwena future ya mira. Kiatu na kyo nituthina kidogo mbere yetu na thina wikathira. Number 1 ndi senator wa Meru. Inda kama tiro na ndege ndi president. Na tukara ya manto ya miranwe. Na ratu akinyira nthi State House. Nithimu eringirwe. Na watueka bilioni mweritwe. Ya gutetheria arimi ba mira. Riu ni ngugenda ndaditete ndi ya Robi ndi senator wa Meru. 2 I also lobbied
kwage na miraa task force ina arimi a biashara na ataaramu wa miraa kuja kubangira kimera kia miraa ya karatea ngunda itande senator nimbi no to my brother senator Kinyweri no atwere what he has done. 2 ndigo tweka governor nilo twethire thoko ya Somalia kugana thina na oni ndetire kinyatha tengo ya kuwita kwa thirikari ya nene nonto ajumbe na senators by now ni twetire na riba miraa mwanka tweta kuona Matiang'i nonto no coordinator wa development na twalingira president na twalie noe na atuma Matiang'i na ntwa foreign affairs community kiu kiathingatite beta mwanka Somalia na embassy ira ari kuingwa erugoro kairi na twambiria discussion. Unfortunately kwagea na complications nonto wa siasa cia Somalia kwa ina mashida no jali guku na oro ingirite ni President Famajo na family yao na ni God is good. Famajo na rashindro na family we are in control as we are talking. Ito ioni ngotoma abiashara wa miraa manganona weta Mogandishu during the celebrations cha president uyite and kenda twambire na good relationship with them tugeria kurura thoko ya miraa ya Somalia kairi mbesha ya kuinda 20 million. It is true utingira inacho muntu alitira itokire na kiinda 20 million ke 20 million yu nindatumire delegation ya miraa weta Djibouti na bethira kwenda thoko ya miraa Djibouti na ndikira tukwaliria ni with the Kenya Airways ora miraa yomba na ndo kama tugikwa ndene thiguru ya Djibouti ito achokiro tutumira mbesha yu weekend delegation Congo bethira Lubumbashi kwenda thoko ya miraa na utecherie kuire miraa ikwa ndene Congo kwa kinyo kinyambasenda wetu wa Congo na igukweja Meru itukubanga ora tukendia miraa ndene Lubumbashi. Isitoshe thirira nene ya miraa we need to tell our people ni Narcotics and Psychotropic Substances Act ira yugaga Cathin na Cathinone they are banned as hard drugs in Kenya na miraa irimbo those drugs kwa tukwaria na into agitire just this year I ended for the first time Miraa National Scientific Conference Nairobi twaleta professors Kimeru University ya Nairobi JKU kat antobone na biashara nyababagara ya kwendea miraa Israel waliku na twaraniria tunomine products ya chimba kumakira miraa whiskey, miraa wine, miraa sweets kuna huge potential ya variation ndene miraa but so long as that Cathin and Cathinone are banned by that law tutiritikirwa ne keps tumba kudithia mantu jau kwa gintu kira jume wetu wa kudithia kiambere ne kugeria turobi as much as possible ndene parliament tumbulinya na amendments nikenda tumba kulita that huge bottleneck iwe kalituo kinyana tu miraa inga wa London na Netherlands no 20 no tuwekeze kulito from the Kenyan law ila ikasfa miraa as part of the hard drugs ngwetu kulita baba kudhura parliament nandi watanireni tuita tuchinjiro you and miraa you're going to have a galaxy of options. Asante. Tukwirigira kimera kiu kia miraa basi kigomba kwa gitigerwa nonto kuri anto berigirite sana kuma gikimera kiria batiko mama no bamwe bena para na kithomo kwa kipatigere kuthea gitigerwa kwa tuitegera matujegi urimi antere bonya monya ya kaunti ya Meru kwina baraba kuri maikwatie kwi bampempe lakini kwa gutegera kiri tukagutera kiri mbeu na tukagutegera gitara fertilizer anto babe guri into bibi na goronkuruki bakanda kuri mithia lakini kagita baka kethithia na no mbesa bagutumira lakini kagita gucokia muko ugethira murimi agucokia gintu agika isana
Mheshimiwa Kiraitu antije kethira nutegerete mantu jaja na complaints ici cionthe kethira nuthirite wechigua arimi utike bakuona na thirikari yaku ntije ni mantu jari kwigwika gutigira ni gutegira mantu jaja kinya kethira miaka ingi 5 ii no withire uriku na tokomba kwithira ugicugurikira murimi uju ukoga murimi at least akethira agicokie gintu kinya arike kuthithia mantu jajo nthema ukabatetheria atekirirwa ngirure. Kiwega sana. Anto ba beto ba Meru batonaga muntu ungi wona ngavana muntura uri in charge ya agriculture policy ndene Kenya na ndene Meru ni minister CS oni ndio ngagite ndiguruje na indetinya when I was chairman wa agriculture committee itu aliungire muno tweta India, China, Brazil, Costa Rica, Cuba, trying to understand the agriculture policy in those countries. Niratonire ere most appropriate ni China. No to China, boga baina open market for agricultural products. But bageta baatara labor, inputs, fertilizer, pesticides. Beche chonde igatarwa. Arafu murimi akongerwa a percentage on top of that. Ukeronade, you are free to sell your products everywhere, but utuwi kwendiambiro that price. Na thirikari yongwa yachiethia the buyer of last resort. Kwa wagaita ni bwendi into bienu. Ere waga muntu okugura. Thirikari kagitate ekagura at that price. Because there is no way farmers in China can farm at a loss. No, to constitution is very imbued in the minimum price that the Rikari recommended. Then the Rikari kagura in the money goraga, maybe wheat, cana rice, ekare alimi, that cost. Never get our from those things in the international market. That is why sometimes China is the biggest exporter of wheat. Ukithia ya policy dene Kenya ya agriculture kenda no konda utethi ari betu and do similar things, put in some money yera to etera in the commodity fund, alimi buy indicative prices. You make sure every farmer is farming not at a loss. Na dikira kiriku, and I know this having been in government for a long time, what we have is chronic underinvestment in agriculture. Security ikiaja kwa mbecha nyingi agriculture only gets 3% of the budget. Ministers of Africa want about 3 million Maputo bakurukira to Maputo on declaration buga agriculture minimum iwe kwa 10%. It has never happened. Kwa utika kudwa kwena radical change in the budgeting system of Kenya tuongere mbecha ingi ndene agriculture so that we can be able to compensate our farmers as buyers of last resort. Hii kerere haitakuisha. Okay, na ntijimbi tumete ekere miaka iji tano irathire kana tamu iji kuthira imbi iratumite utethira ugwika mikakati iji gutigira arimi basi gukugogekira ibakwithira bakigunika kana ibakona kintu yucho. Nande oni mbije komba ukalika. But kinyo manda mumba kuono enda kuorira tubia high rules. Endo tarambe joko ntiu gitate ukona itiko ngana. Kenya oni I know we can do that. Lakini no ntumbeje ikwe yanene ka utitiko ngana. We can't do it. Nyongo kwera the answer is 90% you go to in the national government na tongero mbesha ikeya I can do a pilot here with it. Okay, ko the nerea nene basi kigina gitungana mimbi Mithika Linturi kwe edwine tukanyo ringire ya mwanya urio komba kwithira ugitetheria arimi baba bomba kwithira bagichokia machokio kireme uko yao na kinya kuruki anontu baba ingi bategemerete urimi mimbi we na mathabu utarite are inkwenda kuwa ati nya agenda yekwa is aligned to a greater agenda ya the Asula movement, the UND Kenya Kwanza Alliance policy on agriculture. Na wautu aware that uri andi na wita nambere lazima to address those problems.
yore abo kurikana rito arikem ntume odam watu ari ikem we brought delegates at 2350 kenda tu sign agreement yetu na thirikari kana na UNDA na Kenya Kwanza Lands na ndenda kwa specifically on what we have kimauntu ya agriculture. Na number 1 kurangu enda kuwa no ntuitu kuelewa problem wirio na itukumenya it is possible kuleta mono non tu muntero ya na into mono non tu muntero ya na into tero ya na into mono non tu muntero ya na into tero ya na into That is the arrangement, and that's how to end up fitting and to address that problem. No to timiumba wengwa as a county government. O timiumba wengwa no lazima within that relation. No lazima with the original ku influence policy from the beginning. Nikio onto kuona aundi ya Mithika and the member kana chairman wa members of parliament around and coordinator of siasa chetu cha UNDA in this region. We have made it sure na clear the national agenda na manifesto ya coalition yetu ni kwa endorsement clearly no to na kwa ile mbele bura antu wetu batetheka. Thank you, Senator. Asante sana. Something about that. Yes. You know, in a campaign season, either a campaign, you know, the easiest thing to do is to make a promise. You can promise anything. You know, you can even promise the eclipse of the sun. Promises in Italy nyingi mono. Kinyara top, Italy promised. To get a digital nini ilipanyika. Nande all of a sudden, especially our presidential candidates, one that they have discovered there are poor people in this country. But it is now that they are discovering there are people called astrologers and such. Only they are my friends in the Kwanje monument yao. Indi the Germans say control is better. No, influence is good, but control is better. Only kia mageto kia Devolution Empowerment Party. Kato kugambe shire to Kiraitu. Mandu bakawa kadivia kinyetu tokagitate tokadiviaja. So what we want is massive transfer of resources from the center to the village. Beche cheje mandu yonde bakuwa kinyeni kadivia ninga wano Meru indi nina mbeshe iliku nina mbeshe yu. Martin, I can't go and govern 1 minute, please. Sorry. 1 minute. Promises ye, but you need where na promises ila siomba ku inspire hope kile antu wetu na oisi ya na antu bakaile kwenda kuinoweza sio supplement. A manifesto ya Kiraitu Murungi ya last election
ukiakwailia utibu utiandikitia ukira antu bro aka 5-star hotel na mulika launch burange kuruiwa sia 30% of the youth na bro empower women na suri nyingi na out of issue on the wite kinya 30% itithithitwe kwa sawa bautu tu different na baubange tu tayari urato a promise kweli kundeliver because we are different na tukina musego bautu tu ina dream wiki ya Kenya baba angi batu angono shakaraya na nikio ndo kuona tu indifferent bwana senator okay now then is coming to my manifesto. I want to tell him at least 80% of my manifesto is implemented. Okay, well yakuru bagakwira kwenda uyabatoesa program ile gukiria ekuru wa Meru economically and socially. Iboga sana bwana governor na bwana senator. Kinyaubo kwalira promises gutithuki ntendete kwari chunkumura gini kulikana mwenda athomete. Promises are like babies fun to create hard to deliver. Absolutely right. Agatu ijegire kiuria kimwe kire ringe mtu amba kuthira giciuraia buga kurira toneta bwana governor gitara miaka 5 uria umbite kuthira ugitite kethire mantu ja urithi mantu ja urimi na mono mantu ja makuyu bwana senator tukeja kiri uweri utegete kuringana ukanekero gitiki kya governor account ya Meru kire mantu ja urithi kuringana rira bwana CS munyejere nejere ja aleta ndewa lakini andi leo ile chiambire kuura mitandao ne githuta ng'ombe kwa mugongo nandi ikwari na nguku aejana na akeja na nguku iri chia uriro muno lakini bonete ngava na akeja na nguku ugo bwana senator okeja kuija thai kire mantu ja urithi bwana mono mantu ja urithi bo makuyu na urithi bo ng'ombe na kiruri mibungu bu kutegwo kwa ne thirikari ya county itiromba kuthire kigita uri okagita kenda gavana tutera muria kiuria gavana okahewa kanya kairi kirije utwagweta imbingi omba kuongera alafu mborombe gintu kimwe twitegere ni ndaika twita ndaika ithatu no ri rumu ne ano tunyinyirie mpio na mbira tukwine ina kwina mpio muno na hapo mbere wanonte mantune ya urimi inkwenda kuwa ati kila nkuona ki priority ni lazima twailie bautu bura tumba kwithia twina extension services ki department yu na kweria kuritananto mantu yorimi na kuritananto kinyabura tumba kuchinjia mburindi cia ng'ombe ira twinacio kana mburi na nontu ya ndiere ya munya ya ng'ombe minda mikiritize muno nontu bugukwa ya thuta ng'ombe ikawa nayo nontu ng'ombe iria cia saiwo ni ndito na ni so sinenkerwa ng'ombe cia ndawiti na sitina itina inya kwa ndenda kwa mantu ya services nontu ba ku improve breed cia ng'ombe cietu should really be the priority. Number 2 ndenda kuwa ati kiri mantu ne ya urimi itubwiri kumenya atiri kinya tugia antu ba urimi ni mitugwenda kuireta wa chief. Number 1 kumbusi milk production. Number 2 ng'ombe uci atuwa nyama na ng'ombe cia thinjwa ikothira kwina nyama yote kwendia so tukakuria family more though extension services to abaritana nendo improve to increase milk production na kinya kuturitira miuta na ntubya bingi byatiwa kambuwe mi priority yetu nio no ntubwa lack of public participation kuria antu nimbiba kwenda na priority sio nikyo kiendelea ki na dhinira nkuruki ndone ngabana bakia na isuibya nguku kichwiki yangu kuritoka hewa kimwe kabili ya bingi byikitwe na itie njoune mwegoro kama tashwika kantuku ithatu inya katira arakabwiri kumenyero na byakabwiri uko kaheta gakwa utiyo yutete wisdom becha kibo kagara batikumba kumenyera kuona ya mantune ya kueria ukuria ntuba wiba amburi tieria wa bamburi bakarima bomboka maeria ana bakanywa bakanyira muntu etanyiri na ng'ombe na mantune yangi sukambusi family na nyana yontu project yontu ira cia kwethera cia kweya na area to liter 200 ml kwa tuka muntu na kunyweria kama musi so no akini no ntuwa mibango ite sawa nete ite nivovete antu kenda bamenye exactly priority sio nimbi tangu kwa na ngoko mboko kwa makosa kanambi lakini muntu roko hangu ku priority weni nguko kwenda
kana nimbi na urue na amenye etekeria it's okay Aiboga sana bale uraeja mbuli no rabolite kethiri mbuli bakwenda bwana mwana nte kankwire wonika ndi mumemba wa Meru Simbio aya mashaunda aya mamemba kinya woni beterete mbui so kaka bai lucky kwethira mtu ucho aitekianga bana imumemba so ile ni project ya member na tuna that 3000 members so kaka nde yana ndi one of the members lakini ndi at least ndi na obisi ya kigolanga bana kuga thank you na pele wali hapo na governor please non tupwa thank you na niweta mnona mwana ntia kwa tontupu katwite na ndeke ithatu nkiatwa ndi time keeper au while at it bwana governor kwe mto ya mantu ya mainyo how productive was it okay nande kongera ndai kenge ni nuntu kongera mainyo ya bere ma quality olemi kambali about livestock I think antwa wainge batalionga Meru ambao tuonda ndio Meru na Meru North na nyamoshe tuire cha ng'ombe na mburi ni utonga bwingi muno twe na boiri eu hindi kuza kwena thina mbere thina ruji impenyete thima 90 ine egembe na Tigania East Tigania West nikaenda tumba kuongera ruji in that area mifugo yetu mba kuona ruji ya kungana. Number 2 thina nene no insecurity iburona kamera rikuya ikaranya kieto nyerie karea nika ikakosinya ntubora wanao ya kosalo to insecurity inda itironda denga wano Meru ndaga ntekwa na kamera shuma outside the Meru county chia kuranda ene Meru nibo kuona onde uni being implemented insecurity ito turagitire corridor twala mia military aya barari matabithi 17,000 acres towikia mwanka yetu na Isiolo kenda bedo ba buffer zone katika yetu na Isiolo ula ute nyamuika mu Isiolo cha Meru kana chinge ishiwa Meru cheta Isiolo nuntika kurukira katika teka kila kia military so a big step we have taken to improve security in that area as we are talking kwenda barabara mi wako kuma Isiolo weta Mondogash ekorokerete ndumuru kashuru mwankawa kena barabara yekerwa ega improve security in that area na town chetu ile engineering yakora turalete GSU na kinyunda itiraskari 24 na ndabangare na tawagitara camp kwa bagakalia wamba babu turane wendeu kwa include issue effectively na issue security in that area regarding Makoyo mbuga mwana mte wo umite saudimenti nuye nindare mulinyura munene wa Makoyo ndene Meru ya tware na economic stimulus program ndi MP unfortunately atwa restaurant ni Makoyo twalitete nonto kutane wango yumwe kajo marketing na tomia all the ponds lakini ndego ta senate nito akurukirie a fisheries act na toa dhivya kiama igwetwa fish marketing authority tugo yera nyama cia ng'ombe kwa KMC ire rathiriwa ituko na thirikari igita equivalent ya KMC ya Makuyu na ara imba Makuyu baikaia Makuyu because problem was marketing. The legal structure is there. Bugabuni ni rathithirwo nande kwa I went through mwankala thokwe Makuyu konekana bwega kutina point ya antu bakulie Makuyu beja kwa strand inayo. Number 3 IFAD ni 3 billion ya kulie Makuyu kile Mount Kenya region na Meru County ni ekiri wango na yu. Unfortunately mbesho itara kinya ko bwega and we are going to continue to struggle for the money to come here. Chicken mbiri to itangu na thirikari kore na ituto kuri indigenous chicken non to kwena market ine na indigenous chicken ni gochonya Nairobi na itengane ede Meru we are going to be the leading producers by indigenous chicken kinya kiume kithiru ibiyemeze karu ya chuika mwe but itire 4,000 dane nkanira egembe central kile group mwe ekuru
kou itugerera tukumba na inkoromba para kwenda chicken. We have a system ya kuongera chicken ule ne Meru na ibu kolomi nyori kama mtu ashidano na kudira dhiria mirimu ikenda tomba kuma from the old ways of doing things mwankana ndino tukinya alimi bakwamba kolomithwa nito waka horse mubango yuko waka horse in the villages ya kolomitha yantu mantu ya chicken you. So we are doing well in that respect. Thank you. Na ndeke mwarangu kuongela choge mantu mainyo. Sorry? Mainyo. Oh, mainyo. Ande yonda Kiraitu ni Senate ni Mithika. Weta winkwenya ngiambecha na mainyo. And it is true itagulete mainyo kuma JKU Arts. Ya kweja kukumiru no nditwenda ukuria organic farming. Ene wije kuri antomba rongo bati kwenda gutumira mbolei cia fertilizer nambi na nditwenda ukuria organic farming dene Meru. Tu ombo kido gutendete manginyu ende ngoko yendete muno ana makuja yendete sana sidio kwa nande binirio bia ukuria into bingi na ndigutandereza Senate kanda lingiro mpenao into the modernization of the farming we want to do in Meru. Kwa manginyo ataluki kaya akakwantaka na kinyana ndi nantu bongo boyacho. We are not giving for free. We are looking for it. Thank you, fair enough. Okay, thank you Governor. Okwelesa wega muntu mama maginyo. Anto bakwegwa anto kaba kuswa maginyo kumwe kaunti ya Meru. Turioge bande ya agriculture tu nitukwenda kuendelea mauntu nimegie biashara na wonjorithia na kiurikia mbele ni ati kaunti ya Meru ni imwe ya iria iproducaga ndigo nyingi muno tariu ni kwitha urimi wa bananas kana wa marigo ni thagwa ugikinyagia billion 3.7 o kwa mwaka. Indi alimi ba marigo batiomba gutetheka wega kumana na biashara eno nuntu agutwika kwithwa kwina middlemen balia ba benyangagia kana balia ba batikagira advantage ukethira mulimi na kulima muno indi biashara ya marigo ite kumutethia. Ndienda gukuria tiri governor mubango ule wena u thirikari ni akuya gutigira ukumba ku eliminate middlemen babe nyangagia alimi bandigo ni uliko na ketho guteu in case ukeja kunenkerwa miaka ingi 5 kiri kithurano giki tuthiete mweri wa 8 ukarutha atia kana ni meshazire ko ga put in place gutigira ati antu baba ba kulima marigo batatwika bakunyangwe ni middlemen. Okay, wega sana. Mbere ndenda antu wa Meru waririkana tika Meru ina marigo ya maingiura ya commercial. Ne balti tukura thina muno oga kuthuka twacho alternative na itu twaretire marigo twatena group ira etagwa farm Farm Africa kwa ina NGO twaitanya ngugi kwa marigo yabo kona South Imenti na ya tete kungi I can claim credit for that. Ine makwena nene kiro endia bo marigo no ntumburo kabara bejaga muno murandare no tuno kwena the biggest market beja bateta kugora marigo direct bamba gwita kuria nyama bakara nyama kulinga story mwankala 10 kala 10 ne mwiga kinya lewe kurwa werejera na marigo egoro bangiru kiri bambiria egwitejera ko mbeshera mwekurwa kane ko icha kana cio no tuno kera kwa na marigo athuka. So perishability is a big problem kire marigo ko kira tukuthithia na ingete the experiment already twena tukwatanite na Unindo ni tuonire marigo ya kane kwa yakathiwa mutu kinya atikiro nombi ya ina shelf life kwamba kujeka then a shelf for 8 months yati kuthuka kwou
au tuetete nandi ni factory variation tukuthithia marigo ya the mutu na ento ekro na ento batinda gushora marigo waruga irio biaku ugekera mutu ya marigo wanda mashed bananas ukatherukia ruje ukaria mashed bananas within 5 minutes indio ngetie MCA betu ndaitambesha beta kuliunga ndigure Rwanda beta kuona banana beer banana wine uri kuthithwa ndene Rwanda na ibandetere some crates of those drink na chokwa kwanja itukuthugania as we add value tukaromba mwango yu yari Rwanda unine ngwendi ungete ndigure Philippines ana on a national day ukaraitha Philippines whether by na shirt cha white shirt ile igithitwe na marigo mate ya bota egetoa mashoro ni fiber ni kuthithia nguo nyombe kwanda shirt ithatu iranda gurie Philippines ya marigo kwou as we go ahead tukageria kuthithia factory na tuchwante over ba Philippines baya watu oni orangu ikuthithio nacho maybe through joint ventures and all that, but kuna huge potential ya variation in bananas. Wana da choka nande ndawire ndenda kwamba kulita milioni kana limwe twambirie process yu ya kuthithia variation ndene marigo over miaka 5 kwa kithira tuketha twena vibrant banana factories aya Meru. Asante. Thank you, Senator. Angwenda kuwa ati marigo yes ya maingi Meru lakini tubiri kwitha twina short term ways of kana cha kwedia kwa address problems you na number 1 nonto kombo tik miaka ingi 5 nya factory Philippines tauma na beja nonto na injection ya back and budget nene kan kwenda antu think loudly marigo ya kuonekana ara twachwa kinya ka factory kauka witwa kindogo ukaoya marigo yara wayaicha ya ithe ya kanyarua kana marigo yau ya kario u wa yaomia wa ya pack wekera chumbi kana mbiribiri you say them na wa ya pack ukaende si potato crisps no sorry siri banana crisps ango endo bwini baitibwite wale akend kule antukuita wazukini in Lavington where crisps sia kana chips banana chips sienda chwa na itikuri kwa such investment so useta assign some little money you add value nonto kuicha kutambia tukira chumbi na upack na bei yayo utumba witikia ni kiasi kirambe sida umba ufetch kimantu ya marigo yao na alafu the other thing kwedia kundilo na middlemen baba exploit yantu non turimi antu eto arimi batura pare athemasi emamburuka yu I think nga create kwedia kuleta legislation ira through the county assembly umba kwethira ku levy more tax kiri antu barea bakweya kura marigo na mauri ya uta nontu bagorethie barethete kura nyama kenda ria beire barethie yona ya utete wikinya kimbunda point yetu kare ogoti bu nene muno county revenue county ikaumba kuona mbeca. Two, I want to establish a Meru crop shop, a Meru crops market in the major towns Nairobi, Mombasa na Kungi kenda irio biri mawande ne Meru antu be batura kwira through an organized group like a cooperative kana other methods sida tumba subject to public participation na kwa area kwa tuika marigo ya kana ikwasi antu be ya kuya na exploit antu na kwa tuika kwina that restriction intio bibia kama tawa bia ikwa thokone ira yenda tia into bia Meru aki in those major towns so hamtu atara ngarame kuya na other restrictive conditions ya kisheria antu bayeta kura into Nairobi kama Mombasa baba uraba kuma nao na that way antu bakadiro kuya na uwe tukaomba kuithira turi able to dictate price ya interview now. Thank you. Sorry, just a small thing.
1 minute. Governor. Thiguru iria irita marigu kiringi chothe ndene dunia ni thiguru Costa Rica. Na you know the biggest exporter of bananas into Europe. Undi ungite nao. Na kirande thire nao ni store nene cia cold storage. Ura marigu yomba gwikwa for many months mbere ya shipped to Europe. Thoko yetu wa Kandhareni ya 100 million ina facility cia cold storage. Kwa kila kiuma kiekruba kama toka wakiona ya kama ligo ya kora tukomba kuyeka in that cold storage yetere ya tendwa na rua ya kendwa ruju kana oke, and that will be one way of dealing with brokers. Okay, asante sana. Secondary indiretie banana societies na banana union. Kila mulimi akwithirwa rimwe ni aina thina ni weakness no twi mulimi wenkote na bargaining power, but bakiara ya bare union they can even decide to fix the minimum price. Okay, asante sana Your Excellency. Bwega sana nonto for that feedback. Na wakati zeta na America manto ya trade and industrialization na turenda twarire manto jama thina jare murimi makadamia gukurukira kagitene gaka. In the recent past county ya Meru nyombete kwithira giukagire ri muiria ciombete kwithirwa ciena production iri kurusane makadamia, lakini thina ria nene ithirito e maguri antu baingi arimi bakara bakirira bakauga ni baku exploited ni brokers na batikomba kwithira bakiona value ya kimera kiao kira bakomba kwithira bagika ya thokone. Maybe kambira nagwe Your Excellency Governor Kiraitu, maybe plans ira wina cio kendo gateria murimi makadamia atiga kuriria gitari onde nonto bakwaga thoko njega na akinya irwa ni broker ile chumba kwithira ikigura kimera kiao kuma miondene yao bagacoka bageta bakendia na maguri jari iguru. The same case kinyagwe Senator Mithika Linturi inkomba kwithira ange expected kinyagwe ketho kithwa na gerana gicoke gya kuga kiure giki ya governor. Karibu. Nande Ameru tukorera muno in brokers bane anto yabwi kira tujuri ayo wore into biwa ikyo, and that's the problem, that's the kyokyon konda kuitanza makandamia nyeri tukwanda na ya high quality ya makai ndende gitara kwa ndi governor ndiga tukwanda makandamia yange ya Meru milioni 1 on top of what we have. Alafu nkalita in the next 5 years inkwenda kulita another 100 million ya kwambiria a small makandamia processing plant. Tutige kwenda ya makandamia ya methi ya umite mundene. So what we need ni kuthingatia brokers one na bakwendia, because ya mbemo ikitu au export processing zone kinya batu Ameru tuge variation ya makandamia ikongera bei kile ya tugura and we create an internal market ino kiranto wetu. Otherwise tutitega we complaining brokers. Na again, as I've done with bananas, I've formed Macadamia Society, especially with Rockdale. Na inkowere to bagitera irrigation plant. Makarima jadimwa, jagekwa, jakaso tend out, kenda jara mega ya kendo be yeguru, yo manina ninja kendwa raw price. Those are the immediate measures we are taking. Okay, asante sana Governor Kiraitu Murungi, na iwaga sana ntu mbona tekinyaki some past reports kwithirwa kwina partnership through thirikari ya Slovakia kwenda ku improve the same crop of macadamia. Na so, it is true tulitangwena wo ipoto dia one big nursery na wogire macadamia yonde ya tukalita they can buy. Okay, thank you so much. Senator Mithika Linturi. Okay. Yang kuiba society ni bangitwe ni nyingi muno na cooperatives na kira nkona kabui kana unaikibango itwithirite twina some bit of history ya management ya society na uri managite mantu ya maingi urethirika wa na mantu ya maingi, so tukiria ku improve mauntu ne makandamia no nturi futuristic kato kwanda demand the meeting area but production ni tu. The other day ndona makandamia antu baki
bakistrika kana bali on the streets bakidemonstrata no ntu ikwerawa kwina muchaina wera cia kura makandamia na ntelerwe wai engawa na gwatuika bei babangi batirwe bambiria kura na bei indi. It's a question ewiri kwa answer no ntumbuka muntura ira eta directly kiri arimi na murimi aura na bei ira a mwenda iria na iro ya fechete bei ira nyingi. So value addition chain cietu cia products ira tukurima ndene mirwe ni very important to cia earlier. Rather than echo a promise on what we need to do, itumenye ati na twailie specific example ira tuinachio mantu ya umba kwa kubutikana within the shortest time possible na yakaomba yana greatest impact and especially ku infuse becha kimuko yantu ukia wita mugutano ara ura ka market kandukene kaka petrol station huwa ukuma ukaura makandamia ya ekalwa ya ekirwa karatasi ne ya kethani ya 5 kana ya 6 no kaura shilingi mana ya iri kaya 250 kaimo kan gramu 80 biawona ke karatasi kana ni branding ya karatasi na warure kandamia rira ichumbi akiri. So mandu ya kweria ku support yarimi na kwa andi value kimantu yo ni mandu keka ke priority na yambirie ya ikura pole nikenda tu industry tu kindogo tumba kuambirirwa onara si a certain raw material ikuithireri na wingi bwayo nikenda yumba kuhakikisha ikutuma murimi aumba kuithira ina mbecha inyingi tukenda kwa address problem ya tuinaona kwa ile manto ya manene kabisa ya mbecha milioni 100 200 na budget ni kuwa ina serious constraints. We may not be able to get it cut or promise wa ko dito ndumia getano kudira no utivalira 100 utibura dhidwa. But I want also to commit na kuwa within the value chain product program na ya the Asla movement manifesto issues ya agro processing value addition irio na nibu ibitwe our chief captain agelesha that mbecha yekirwa kwether kwe empower ngekuru kana antu bonda a certain amount of money 50 billion na mbecha set assigned no ntuba ku increase manto ya value addition agro processing. It will be very important kuida to watanirite boya na thirikari ile national na tumenye that relationship ya tutethia muno ntu pressure ile kithira ile on mbecha cia county government tuna such government na good relations na mbecha iki na ile agenda ya kuinua antu bani kuma mboto mtwititie hapo, then that problem can easily sorted easily ni the national government not through collaboration ile tukethera. So I want to kama na kuwa collaboration yetu na national government ikethera very key na nguromba kila mtu ende ailie na thikire manifesto ya uchinja na economy yantu na maisha yetu no ntu yo most important. Thank you. This to relax yatene kenda tumbosi align properly. Sorry, I do agree with my colleague. We need to empower the people of the bottom, but antoba wina in the county valley. Manifesto tukava mashonde tuone nili kuikoleta mbesha ndene county nuntu kinyabo kithokari ya mbesha theoretically now momba kuwa nitethetie lakini chetero Meru ikaura itone nkoro mbesha Meru. We do all those things that they say can be done. Thank you so much. Tutagere mantu jegie urimi boi kwachaja county ya Meru. Urimi boi kwachie ne bwithirite bukirema mono akari ba buri. Now we understand that kwena program itite na mbere ire kumenyekana ja National Value Support Program. Governor Kiraitu Murungi, is this program sustainable? Na kwa Senator Mithika Linturi, could you have a different opinion on this? Kana withdraw wina program ingi ire komba gutethia murimi wa ikwachi? Governor? Miyonta program kugira. So I can't comment on something I don't know. Don't go to it.
I understand it is a program that inasaidia farmers wa viazi. Who is implementing it? About the fertilizers na pia na mbegu. Nandi yote yetu ukoria bara bakuthithia. Okay. So uremi bobo boy kwachi bothete bukire makari babore na ni onto bwa fertilizer kwethirwa arimi bate kuona fertilizer kana fertilizer ikethirwa ikigurwa na maguri ijari iguru muno na kinyambeo ikethirwa ite kuonekana thirikari eku kana wajukia wathani tariki kenda kethirwa kajukia wathani ne mbioga atetheria arimi baba bai kwachi kutigira ati rira bakwanda ikwachi bibi ibaguketha na bakona machiara jamika kana iba kuona mbecha kumania na kimera giki kikwachie. Okay. On imbweria na wango yoto yikwachie. Nonto yikwachie is one of the value chains that to support na nariki. Na already kile kwachie no kuraitha imbeu iriku ukwanda. Boito utetheria arimi kuona certified seed na wango yu. Number 2, ariba ikwashie ni bakathomira ko bakara ikwashie bobwega scientifically. Nembiri tukulitanguwe na thirikari Korea kuitanguwe EU. Number 3, itoko bwakira potato storage and cooling plants. Nonto ikwashie wamba ukarana bio mieri 6 bite kuthuka bunka bikiringa waniruo. Rora Rampio. We have seen that in Canada also. You need kuthithua aran kwitawata sorry, after Kirua market you next and Tuge market ni to work potato storage na cooling plant. So you know program to enyo nimbwiri to organize arimi nikenda bamba kuthomithua bare amwe bare ba society na union ikwashi uni tumbeta kuthithia for now and we are putting more than 100 million in supporting potato farmers. Senator, your plans for the arimi baikwachi? Arimi baikwachi, just like my good friend has said, kwendo ba support properly ukari kwa obo kumenya ni kwa si type na print kana seed ireba kwanda na nonto ba increase level of production kwa sibu kuringana na ikari njira muntu arimite nonto oreke ikirita bibingi cost ya ubi produce no boke dry nama na ko okaili economies ekedra chipa uki produce amo nonto ukakati cost on labor na probably other fertilizers na mantu yangi, lakini hivyo ya kumention kuwa ki value addition chains idasi kwasi ni kwasi bikuri wanainya muno na kiuria kibure kwasi wauria bya makandamia bya marigo is just the same thing nonto kanu bibia andreso na bora tumba kwa and value kibyo uratumba ku make sure biko the self life longer kana greater than ireiro na hata murimi ya umba kuona mbecha nkuruki. So issue ya kwa and value ki ikwashi number 1 tugwiri kumenya ati obo na imanto isi na simple ni atatumba kwa andres manto yo araka iwesekanavyo na tutewetera milioni igana nondo ikunbia challenge nondo ya yangiria promise itombere ya kuthithia na mbeca ni kuritonekana na nto tikikwasi byomba kuthira bikenda mbeca nyingi muno kenda tumeuchinja ukaweta Nairobi watrima ikwasi bitangi na bikenda zo supermarket CH already ura sida chips na sieka wakikundu rooms now na chips iraura CSA tu na ikaoro na chia pack is either zina more money investment yayo nyo bikunja is not as much nonto ka machine ka uko biche no biita na chips na mbi tu ukeita no ebienda siu na supermarket ni antu baure beta kuichia crisps ira kuona crisps itwana twendete muno nonto sida siaki sikeri ora irange ni karatasi ka packaging na wekera
wekera either mbiribiri kira antu anene baba kwenda kuria kana tuchumbi kana into kingi birabi kwa anabendete zaidi. So wabi pack wabikia wabi brand either mitungu yo agwera kibirichia kana whatever name ugeria ku market brand in the market yumbo penetrate na be the right quality bikona auriba kuria antu bagwa the problem ni mantu ya size yankunia ila sienda si kwachi then ikutumia kwa understand challenge through legislation no ntumbibitwe na ura problem ila turerio kakisijui antu bamwe bakwendia nkunia 50 na mbesi ya fulani idio kwa sibya bibinge antu ura ibi kumaome no ndiba kwithira bigenda chwa na nkunia nene na mauri wa elia ukona ira nene ne kwa pia at the end of the day it's cheaper than small one. So yo mantu biri kwa elia na of course ukathikira ari mizaindi ukamea what the challenges are discuss yabyo ukatuma bokona bra bomba together to resolve the problem. That's what I intend to do. What I'm peda kuga kuruwa chonko baba kuga the worst form of ignorance is ignorance which believes it knows. Aturit buro dokuburu no dokubu bura budwana yebuije mwathani ateithia Mithika atuika ngavana Meru ndendeta kuriunga thigura Canada athomithio mantu ikwaci bwega tutikwaria ko pack chips ito pack na ito kuthiria na ntureni. We are talking about a transformative a transformative action na tukomba kugarura urimi na variation ikwaci in a major way ile omba gutethia arimi ba Meru. Otherwise yo ya kugira ya kuthithwa nandi na mbuga ni obukuga itu kugarura nkuruki. Thank you. Ndiko that we nampara ruari twetera miaka 10 yo transform tugira rampara na miaka 5 kuthiri otathi ura bwithachia. We must address our immediate needs before we start planning for the future. Thank you Senator. Gwajino tukure. Asante. Thank you very much. Na mwerekerio wa mpango yo arimbira twina ndaika 20 actually twina ndaika 18 na ito watu kwithwa tukithiria mantu ya lakini na nonjo ni kwenda twebelia kiri mantu ya trade and industrialization. First of all bere tumaruka tenda bubeli bumbira uratu okirie tourism ndeni ya county ya Meru na miambo ebekai tafadhali kienda tureikia na mpui itwambiri na Senator tourism utalii ndeni ya county ya Meru kana uworo okirie utalii wa wikithirikari utalii twari na quite mangavana na na agenda ya utalii nontu menya ugita uwa to increase tourism in the country kana Meru na kenda antu tumba wa attract tourists ngaka hoteli 5-star hotel na national park nontu part of our tourist sites kana attractions ile chumba kuya nyamu yari wonderful kida ke thithirwe tourism kida yititie tu ugia wita maua ndoko kuwa wa tuwekera kibus cia kibukas kuma kio inare uto witia nara kirimena kia kithetu na tuka area rire watana cia maohara tukareta tundikes tundau tukuringa antwara na recreation centers kithia beire muno. So I think generally kweria ku increase tourism bila tukuendekana muno ikweria ku market tourist sites yetu no to marketing Meru as a serious tourist destination niombega waka moteri ya ntubomba kuya na bakaria na ku promote local investors waka hoteli will also attract people kwe Linturi tawanyara ntomba kumanya manya mea kitawe irinya rangutu on mawa mekidori round a serious tourist site Kimeru area kinyama angaile kielis ni turakuo na untuko kwingi so lakini hantu bake hakurwa antu ibana America France or anywhere else kinya local tourism na tatuere tie kumi promote kenda antu bongwa bathiuruga batabashona antu tuma tweta mazaimara kona mbitira siriara karu tweta Samburu na kungi so I'm going to emphasize that
kuimprove tourism no lazima mpikie maanani zaidi kwa identify tourist sites zetu na kuimarket nationally na internationally na kenda tuomba kuliunga na kuona Meru. Thank you very much. Mbere maimbije Senator na kuondekera kidogo nuntule tuile tukathi tourism Meru National Park na tutathithia tenda kumwira instant coffee omba kuga na nduthi ruju mibango eryo twire kwaria na KWS na nalibe tikiritie ora Masai Mara kali nuntu Meru National Park ya Masai Mara in area ibetikirite tugite ecotourism twetikirianto ito ya section na kuma mweri na no tokandi batai sites baraba kwenda gita tented camps na nini Mumiru rokonda kuthia tented camp tembesha nyingi tukarugura Meru National Park for that investment. Negotiation it has taken time, but it will be done. Regarding Mount Kenya, Nebuije, the most beautiful lake, mountain lake in the world is here, Lake Ellis. Nilikale kwani turite barabara 22 kilometers with ya mwanka Lake Ellis. Kwau na no with ya no na 4 wheel. And tuwa ingi kinyani bitete no 3 times. That is a site where I would encourage people Kenyaba Meru weta kuliunga. Rutero runge wije tugetete the International Mountain Running Championship. Yeto ya gantirimiti na ndireta gantu bugabone terimo turetete 9 ambassadors kuja kuogea that race. We raising money for cancer. Ito kudidi Ambongo and Rhino Park au Trimiti. To kite acres iborona maingi ale Florida. Weta kugira Mbongo nao. We are spending 20 million from donors. Kuleta Mbongo ilaika ya kuona ni anto Trimiti. Thank you, Governor. That is being done. Thank you. Finally, Old Moses was in private hands. Ito in a partnership na county government ya Meru kwa Good Mountain Lodge au Old Moses parabe yanu batukumba witekirima bageto obukola ranch ana wakena wachoka. Finally aja Meru town ogetariki nkungana ndino konito wako ito clean the lake tuwekera boats anto beta kuranya maisiuru leta eniana wali ya chips. Thank you. Nito wekera zip line. Yes. Au lake nkunga. We have a coffee house aja gitoro ninde yaki kinyitere lento level baba kuremera anto abuli yaranjirene tonye ni buli yagire au in that coffee house. No to batai. That's the tourism we are doing. Governor Kiraitu don't batai. Then one thing, our second yati undi uria dewa yomba kuthethikite ni antu bana bakumenya kenda bagutanao na finally bungi ni ati ye sites ni ko create Meru National Park. County government ni twire ino hoteli Meru National Park ni ingirwe mo French ni ingirwe na biratu kuthoma kwa thani umanga bana mbotwira no ntunyaga karano ntikane antu akumama antu ibomba wita nao kaka ingirwe na county ni to 339 million no ntu one loaf means kana method ila yatumure kuinga mtu. Thank you. Governor Kiraitu, please no to batai betkira You don't mean to respond to this? Yes. Iwaga Senator nuyitu tutire kuliunga mukaoyu wagore Open Rock. Na tukayuke mukaoyu nuntu muchunku wakaraku gutwalithagia karayo jewe gututwarisia jagaku na kinyamunya akiuma na tigeta wa notice ya kuwa bageta konde kuya inda muritire na tuikia 14. Unfortunately, you know how things are these days, it was shindwe gamba. But ndogo tu tokale ambeche yu muntu ari mundene yetu atwere gutebwa kuthithio. So we have an appeal pending in the court of appeal. Kwa until the appeal is decided utemba ku county government ni kule ambesha utembeja tukule na ndogere nuntu na ndini na site nyingi twashindwe gamba ankamwira tumwe site nyingi kiri utugitabule. Okay, thank you. Sidio agake mukao yungi nao kwa kuna pesa sisi tunalipa. Yeah. Okay, sana. Atutegere basi matutegie barabara. Barabara
gugetaja kaunti ya Meru patira nyingi bethirite bakiclaim sana barabara uri ithukite na bamwe bakenda ciumba gutegerwa nuntu barabara ici icio ciumba connect agwita ngugi na icio ciumba connect kumiria into biria bakurima na icio thirite cithina ntamenya thirikari yaku na atia ithirite kithithia kuruna mantu jaja na miaka ingi 5 rio kwenda aimbi ithugano ria wina rio rigutigirira barabara ici gwakwa na kiro kebire kira nkwenda gwatania kyo kwa ukwi mirandi ira yatigirirwe itirojura ni thirikari ndiru na ataithirite tiromba kwithira ikithirwa kana ikirirwo. Okay, mbere mantu ya barabara ituneva gutu barabara ikathithwa cionthe ciaga gituma kandi mbere kuringirwa kura barabara itukugeria na gutu thirikari ingi yathithia barabara inyingi ngurukithira ya thirikari Kiraitu Murungi kinya barabara itu ithatite iremete we have done ira itawa kore was the worst road in Meru yete the national government ibari Meru new I'm the one who has done it nyeri kururia thoka ingutuma karagita no chitikadithia kairi which other road na kiruo tona ngitinda kwinro no barabara iritenjo inye since independence itu kuchenja no nandi we have done more than 2,700 kilometers of Maramu roads since I came to power. That's a major achievement. 2, barabara cha town have been banned. As we are talking now, Imbekirete Kaburo, Kinyada te complete in all the towns, 43 markets cha town, Meru County, Ingukoro Kaburo. One and Aduro Kairi, I will continue non to Namwe to Rekirauteru Mwe. I'm going to continue that project because I have a dream of dust-free towns in this county. We need them in Pempe Wakia, Naki and Clean. We are going to Kona Koromone, Nabo, and Pempe, Namboga, Takene. Now people are working on Kaburo in those areas. So we think we have done our best, but we have said we will continue doing our best even better. Okay, Mithika Linturi. Mantu wa barabara menya nitubiri kwira wa barabara ni kwithithitwe at least kwenda antu bonde bathikirite bakameina iri bungi burankwenda ku mention ki mantu ne ya barabara classified kulisia county kulisia national government na ingirio so ila specific ndi bukabatu kamea no is part of antu kumenya uma buraburio count mention about mantu ya barabara nonto barabara ni important nonto tukirima kananya kwa antu opportunity ya ukinya ki market kana with our accessory services ni very important lakini barabara hii the method ya ku implement inore kuthithwa is key nonto antu ya boy kumenya priorities yo kiri ku open up the rural wants ni na kusia linkage na trunk roads is very important lakini mention yote yes governor kwa the going good kilometer ikaburo 43 towns in the country in county na orambure menya that priorities yetu kana public participation aspect ni urite na nyamuno na kaburo to me oyo meailete isi kirina ni kuthera town lakini through kaburo together to chienda in the next 6-7 months to ite otonya state inge your consumer base permanently on their repairs known to number 1 otumba siikairwa town ku control kabro link requires ukadhiro kimenya mount emetwe for example kuri even duty kabro link minium nute nambi na rei kithithwa otumbo control inflow ya ngari na weight sio irasi yite so omba weke kaburo ne kathira muno na no ndutumbo control truck na lori ira yite urito bwayo rire kai nyemwe ikwe cionde ikendera ikitharuka na yita so it's a matter of time na kiangwa nukuna nurekirite twacio na ki social media buraitharukite yita kinyogenda manje ya ukaitite kemu kuma mukutano kwinama kuingina cio ciambikite okuta so kabro wikira is
I would have done it differently no to kada town Meru town do kira na town ile under Kenya Urban Roads Authority ya an agency ya thirikari probably with discussions no kona ni town yo ngwa inene kukirikitha kwina discussion ya kuthithia some form of concrete no to stabilization nya ya ndina ya base ila kaburu kwa land ni very important no to wa is sustainability na ku continue. Thank you. Okay, tikando mbere wikira kaburu kinya gawa na bitamunya kule kaburu ikirete ya makutano na irio itakuka na tacha kwiga kuka iwe kugera kiagwa. It is true some shonde wako done there by a contractor but bauti tutoriaga mbecha mwankale yangu gikathira contractor na chokire no tena Mithika hata uliunga kiangwa nandi ona kithira nuntu chokerwe kethira ni kaliura balinga mbicha ikithiruka kwa social media that thing has been corrected. Okay. Na mbuge batu as county government we have done very well. People who have failed in national government nuntu miaka uyonde barabara chonde ile shari promise chara Meru hakuna na tutiwa Mithika bagitetera bali na senate kana MP wetu nandi mwananchi na bui kumenya ngava no Meru utenwe kagira barabara rami. Yeah. Rami is a national government. Asante. Na jumbe baidhuro na senators beta utetera ngugiu so tafadhali ibatie kuya kuona governor remove the log in your own eyes before you can see the speck. Asante. In your neighbor's eye. We yakana uthuku pa mantu yayo ndebe apukwarire thirikari nene ni ati ni babu bwera Meru ni baringire thirikari we kura. Okay, tukirikiria please bana gichonge menya ingwetiganiria na unga bana kuwa kwina those different functions lakini no warache na Uhuru Kenyatta every time na uri barache na mukamata ndege so mantu ni akuria akuane on tumbechi tikairwa no tumbanje tinyo etinya kairwa na atuansire kiuria no me bai njuri nemwe so na ngetho kiula wa imantu ya Meru ukaria yenu bwingwa na kugatha no story. Okay, nandi Mithika imochoreo munene muno wa number 2 miaka 5 ya mbere ibari very powerful hani ototoga no twikiro kilomita muna gwaku that time kuna ndi okay ibwaga sana igwetekia isi yakirwe woni bamya manya ndi contractor ngabana lare kangeta road iten runu atwere kinyiringi na ichiki 9.5 kilometers itiera ni ndambanje tia loke yaure na no kumenya we ngwitwa iba twateta guteta we turae wa mbeca na barabara ilo twatirwe mbeca na baruthithia barari enda 21 billion na billion imwe yoto ya waina iya so thirikari ni tufilite ile national lakini ile twari na power at least mantu ya thithika na ikyo tukwenda butuikia simio tusimyanira na babu amoro twabute taritaya ande Uhuru na anete muliteni dibeti neji tupange ile na kuja sidio. Okay, tuakila kulera mantu ya mtu anite. Okay, okay, asante sana mwana tiki yule kimudia tafadhali tukidia ibwega hiki kimudia na iko nato kudira ndo bada kiurega ko ikirigwe bwana governor kaburo nwikirite lakini ria ndo borukuna no ngachoka ria ngeteritaya barambire nde yankwire kuma ruko mwitone weta ukora mine ote market kinyama ikiri kaburo no beto bere market ya uko na rubiri ile programu ne bandingire kura nani kero where you August September hapo ndio nansa haya bakuigwa lakini atweja kire alitani ba ECD re bakaandikwa ri kinyabongo bagetere yantu boruko bakuringire kura riu baandikwa ga bakaandikwa mbere kenda ndirie Brunandi kirego bwana Mithika itonete ruji rwinji na ruji rwinji kwenu owe jali nale gutinji ruji ukendelea kwinja kana ntu ukathithia ati ukendelea na ithima biu bya kwinja mantu ja ruji kana pia jabi kathirira au ibwega nini kwanza mbega no ole ukenda no uri mbere. Okay, let's sasa kanjoke ade mwanonte
inda na mushemani na rimu ba ECD inda na thine nyingi sana nonto kulewa wandiki igitara campaign ire thirire arimu 500 na batekiri pero na gutaina budget yao bandiki nikena balinga kure ibwo igitara na ndikuja na ntaina budget. It took me a bit of time to organize itwandikira rimu bwega na twabare ambesha. Of course there was a bit of strain nandi kila bakuria tiketha bakande kwa nontu bandikirwe kila bakuria ni scheme of service ande kwa nandi aka promote ndire na mantangi ya yau but tayari itotekanirie mantu scheme of service. It will be implemented from the next financial year. Thank you. Senator? Mantu wambure kwa dhanke endelea kuinja ruji. Okay, ya kuija okende ya kuinja ruji. Kandanke ndidi ata. Number one, manonti na thikiria project ikethe CNG ciotethia ntura batura nao. Urambomba kuwa kwa CNG nontu na narairi urambomba kuthithia nontu there is that foundation kwensure antu bakwe waruji. Ni urambomba utumira kithima kirari yo ukinyila antu zaindi nkuruki nontu mbo yunjawa yatiwa so uti na support ya kuriteni urui ki reservoir inene muno kendare umba nende kumithithiria piping downstream kana create water points siombo kinyila antu abaingi kana water troughs cia ng'ombe kana into kingi kunywa. So is urankwenda kuwa na ukomiti ni ati nara kwenji we see how tumba kuhakikisha rwiru rukuikwa na rukaomba kundistribute na wengine on those distribution points my view are important. Thank you. Asante sana. Thank you. Sorry. Please watu tikirie nontu patha atuthe tukirie kimubango yo lakini tupwe mtu daiki jire closing remarks nikienda turiki. Na mbere bauga Mount Peace na twende muthikiria amenya atire gugituika Governor Kiraitu Murungi ugashindwa kiri kithurano giki gia tariki 8 ugetikiria gucindwa kana utitikiria nago Senator Mithika Linturi utwire ugetikiria gucindwa kana utitikiria kana ukang'ari kotine. Thank you. Governor, that question does not arise on the only nteshindwa ungishindwa ugetikiria ngashindwa ate Senator? You see, in any contest, no lazima wakuthe amusini na mushindano. Na ango ndo wira problem wira tu indiona ya Kenya, ni atu tura maktaimu na ya kurubantuki. Baba titikira cia election results cia umira. Na neo ntutu kuona tu ina fia Kenya wita. Election processes ikethasi sawa na ambi na muntu asindwa fairly. I am ready to concede defeat. Lakini kankwendo kuira attitude ya muntu kuwa atishindwa kutumbikana utumba kumiyabura wananchi bakari. We want a fair play. Results IMBC have enough confidence nayo nkadhidhi campaign fairly respectively na kimuntu wende kenda aumba kuona am the best candidate na fibe ngaimbitie no ndenda wita kwa address issues yantu aba mirabira. So if in any event kwa twika antu batampa mandate yoba tongeria au respectively concede na mbetike no to the choice ni antu bakuthithia teku amenya ni lazima we. Thank you. Mchasa no Mithika agashi concede no to agashindwa, but me I'm going to defeat him. Kuna ndebo kama Keni koni gashida Mithika. Thank you. Migambo ya mwisho ni ku governor. Yes. Ati? Migambo ya mwisho the final remarks. Migambo mwisho nije. Antobeti tuture na bwe heshima. You know
watu ingakura ire free and fair wiimbuliterete ngugi na inya kira nkuburomba nontu gikithurano yako kia muthia itugwatane tutigane na heshima nani mbetembere miaka itigere mbukiria Meru au itigere tuike even greater ninkwenda kuburomba na tena thina buru. You know, I'm not violent, I'm not that, but I believe deep inside me kinyara muntu atakugere kuthija kigerio iga wende newe kethiromba gukuruka gerio kiu kana atikuruka uni nkuigwe inside myself that I'm going to win. Atagwikumia, it's a feeling that I have inside me that I'm going to win. Asante. Senator. Kankwenda kwira Meru bora bonde bathikirite that Meru by great saying na kukio twika bonde arabarika bakurira ona tureta turirwa kikitio ithinereo ana betu sibitari cietu isi wa state arimi betu batekuona support iraidi client na time yukinya ya mwananchi kuchinja utongeria burio na nekio ntithurano bi after every 5 years kendo buta barabate kuririte ngui Kimeru kiwa ike ya kwaga kithanene itiumba kuona muraone kana ng'ombe aciara ikageria babate kuwata rire ciara then riraitite kulaya tiriumba kuona na kou kankuboromba nafasi ni rario mheshimiwa atiromba kura ringi after this election tutikwenda retire na antu ba Meru no ntu atithira chokete kiboringi kubaromba kura na rara nafasi ya kuritangwe kabisa kenda bo mwana second term tugetegeria tuthimikira nabo ibane mapema baritaya tubange Meru pura etambere no ntu twina dream na titkwenda antu bo twa story na ngono seba sikondagama. Thank you. Thank you. Asante sana. Thank you very much, gentlemen. Thank you. Thank you. Thank you. Asanteni sana bwana Senator Mithika Linturi gavana Kiraitu Murungi no tubakuona kanya kwe yaru kirorwa ayo tukobarwari tekira orengi orankwire kyo karikia mheshimiwa Kawira Mwangaza ororere kwe yakiri debate yerwari na ituchukiria nkatho sana watibaruba mubango yu Bario Vera Technical Training School Media Council na Kemu University na mbere tu inga mubango yu ngeta Vice Chancellor wa Kemu University edwa riria na tera bona mupango hiyo itanapere na deke kai please alafu ukawatogeni Media Council na bwana kienda baba kwithwa bakia ina remarks jo. Asante. Halo. Hoikone. Asante sana viongozi wetu pia washiriki wetu the Media Council, Vera Technical, Meru TV and all other media companies. Pia wapigaji kura. Nafikiria wote hapa ni wapigaji kura, sioni watoto. So hamujaboni. Welcome to Kemu. Hii ni university yenu, wale wako online, hii ni university yenu. Sisi tunasikiria tu hapa ku make sure that kunguni ya waharibu na panya na wale wengine. So hii ni university yenu. Tungewasihi mulete watoto, nyinyi, relatives, wote mkuje hapa. Lakini on top of that, our partners, because this is part of CSI, ni huduma kwa jamii. Tuli partner na Media Council, and CEO is here, he will be talking to you briefly later. And we are ready to partner with them, even in neighboring counties, in Nairobi where we have a campus, in Mombasa where we have a campus, Bwana Omoyo, we are ready to partner.